Ninawe kwatukana musese wa Mutongo TV ngwatano ya mukamba watindane sana mwethukese wa Mutongo FM ni wachumwa kumatwatiana wachumwa mubitu na kwathia kana twekiwa yetuka kwa manava ingi ikumbini ya siasa nivo wewevo na atongo angi va studio twiva twina nisia maundu ala maende na lilikana nikilungudo cha ikumbia siasa walo kwata ngewasio ondesi okonia oteti na maundu me okonia maendeo va kwitu okamba na ndi yonde itu ya Kenya kiwanza ne chaki uteti tukalika tukathoima tukasisia ne cha okiende na bata ola munene twitha twine na muno namba ya mukamba tukamanya namba yitu ya mukamba twendete ata maundu ne meokonia uteti ni gutabazi ya kila ivinda uteti na maendeo sienda na siava munondo nikenda weseithia thani tongo ya tunyuva tumanyuva kwesela uteti nikenda namo maithiva ya mayete maendeo ko nisindwile itatiana aje kitumitwe thana tetiva studio na kuingale koni eswingi oyete mawoni maku yulo wa unene nya witu wikulia atongo imakulio yulo wa kila twende na kunena nisenikenda uyimanya ni chao kiende na yu umundi watondo kona theni wa kio chaku unene nya witu munene umundi ni vata wakula ya mukamba vata wakula ya mukamba kula ya mukamba yo ina vata mwao kitumi cho kule kule ezo ni chao ni uneni we iso tunai wa katano ni uneni unaneni we ni ula wa senator wa county ya Masako Johnson Muthama Nduya na ula oyine we commissioner wa zamanene ya mbunge Parliamentary Service Commission ya uneni sekana kula sia mukamba singiva muno ni kula milioni ile na kula isu sia mukamba sili ona itebo serikali ya Kenya no isewuvwe osinone ni ula onedi wane no ni Muthama yulo wa kula ya mukamba ni twenda tumane ovata wa kula ya mukamba ni weweva theni wasakwani ula ukite na mawasakwani alangi mokite na zia register ya IBC ya 2022 kula ya mukamba ni milioni umukatono thanthatu andala meyandikithite twikwatikana twivika 2027 ni makwitha andu meyandikitha angitie mbeangi azuni akambala mendeni wa county tatu kitui Masako na Makueni ndinaweta alangi me county ni ilangi kivathokanganywa kutwenda tumane wo fata wa kule ya mukamba ni weva tumanyakana kule tutu na yone ere nyivete ata ni ata itonya kututethesia ukesaithia ni tuosa kivila kinene cha usumbe thini wa maosakwani alangi mokite nyeni twerasas kithuku wa nzomo kalivo atongwe ni mabikie onthe tuma motomaniu otomani kila bandu ni baviungwe kwesela Facebook Mutongo TV Mutongo FM na page yakwa ni Rastas kithuku wa nzomo na ndeni wa YouTube ni Mutongo TV Stock FM official subscribe then wa channel kitu cha YouTube namba ya simu ni simu kioni ili 395 ne namba ya otomani makuviva 10v sasa ya simu siavika wethese wa TV na radio nikenda twiwane ondo violate kwa une twavingwe kumbe wesaithia ne twalika tuvose musakwa tuyumala aindi atongwe ndio muthocha NSA inyonde vai mundu mweni ko ni muvikete kumbeni ya siasa ende betikileni muthoche kioni cha umundi ndeni wa kilungu kitu cha kuombea siasa mheshimiwa nienda twambie na kunina yuko kana mwatinda nesa inyonde NSA umundi tha muthenya wa siathi ombinga ngewe o makanisa uthio kwa kuona ko tikaribu sana mheshimiwa tuyambie na ku museisia ve mundu wako na yambe desiweta wata umeta ba tuyambie thank you Erastus be ndwa kondoja ekumbeni uthanyani wo mundi be nambe osamwanyo ne doche kamba maitu kuma ikono ina siande itu ya Kenya na alama twelole thene wa mitandao ya kisasa ni Facebook alame twethugese thene wa kamemeka Mutongo FM ni mwe kwa masiloni wa Douglas Musyoka MCA wa Masii Viola Ward na ende karibuni thene wa ikombe ya kisiasa wetheta bikiana kunena ni thank you very much. I was ni MCA wa ward ya Masii Viola timu wedi muno thene wa ikombe siasa savale wa kele ndina abete karibu sana na ndi my brother long time welcome back. Happy New Year. Ayatindi kwa happy New Year. This year ni tuana nogete kombina sabale count. Karibu. Ni mobea Erastus na ki maitume kumbi. Otondo kuitani sevila twa ya mwezo twaisi. Twaisi kananga ya bingwa mali nge tukakamania kumbeni.
na twazia unundu mzungu no wa imwe ikune yake ya mutabanje kilungu cha katatu anaisi siathi na mabinde ibanga wani mwe yes na yuno ndo twakoma ne abayi ingine ndawa za mwana ni thocha kamba maituo nde kula mai alame za mati ya kumbi na ona alama te akamba no nitumana kana kwi time kumbe mate akamba mate ya kwizela tioni cha TV na kwizela wasia ni witu wa radio huo ndena madhoja na alame ndisianza ya time Spain memo Qatar na Somalia nde yes kwa kumbili kwa kumbi nina mwingeo kana yetu utembea kuna bilima luka au nupika kila mtu kumba kana mesa kwa yake kunye ni bo ninye wewe friend mbada FM karibu sana po na inisi tukuendelea sawa yes na tuimine tukuta kila mungu ongelete okay ayala mwana angola lia bwana FM ayeva nusu ni wasi okethia na ndizi ni kimana asi hao no waite na mwi we na thela yule bwana ni mwenye karibu asante DG karibu sana Mutongo TV asante tumuze mbaya mugamba twambi kana episode imbe nitungenga imobe nondo wa episode kwa momenta ona muthana wa monte amaina wona owe na ile tasi asante kwake kingi ala onde membe matwithukisie kana matusiaizi nendo mende usiaizi museo kana withukisie museo ndia sia sio kila kitu tetia twose kwa Masieto kwa Sieto Francis Mwangangi Deputy Governor wa Masako County. Yes haya na nditi karibu sana yingi no yu musese ni wama na tongo ila twina mo na ndita namba kwambia Director Lois ni anda uyo ambao tunengelelie wasia kana clip ya mheshimiwa Muthama nikenda aingi mama na kila tuonene nikenda tuinene yo lwa kula kana vata wa kula ya mukamba kila mundu wese ni wama na kila tuonene ni sia ingine moni ende ni wama uvo ende ni ngwenda uneni usutwambe kunengelelo emwe kwa imwe kisebene ku Director Lois disi kana we ready nikenda wese ni watu nenge uneni usu emwe kwa imwe kisebene Lois kija president kibina hiyo na kina ibina Ruto akikwata juu kawende na umajambeza sia umune maendeleo jua lati titangia onatigenda ba usumbini akamba nimunzia ije jume teko ba usumbini onatikenda ebina kura situ chengi bamuno ni milioni ile na idingidia Kenya ona itego serikali nuseuga juizi itu nienda tisiumbanje ona titeamba udhibando ona titeamba utwa kwa Ruto kija president kibina hiyo na kina ibina Ruto akikwata juu kawende na umajambeza sia umune maendeleo jua lati titangia onatigenda ba usumbini akamba nimunzia ije jume teko ba usumbini onatikenda ebina kura situ chengi bamuno ni milioni ile na idingidia Kenya ona itego serikali nuseuga juizi itu nienda tisiumbanje ona titeamba udhibando ona titeamba utwa kwa Ruto tamba usumba nyatikwate na muitwete kila tikwate kikundi kimwe na tisemba azutikwite tikasela zitikazi muona ka wituneki tikasela zitigusubi aya ne kwate ni wewe oneni usu ne sa piumba kamwiso na bena maondo kauta tukila twekulanya bana atongo yi ala ne na mo na kuna wakaite mawoni maku kwa woni wako wa sisia no kuona kula ya mukamba na bata weba kwa woni wako nondo kwena na Mutongo yosu ne kana kula ya mukamba na etebo serikali ne koseo kutu endo mana yo bata wa kula ya mukamba ni weba kwa ndabio wetamusia isia oloko na kula bata wa kula yaku ila we nayo ne weba na indi Atongo ine ndatoka kwenyu
DG nenda tuambie naku betikira tuambie naku wethikisia ona inyusu yulwa mbai yitu ya mukamba yulwa otongo iwo kamba disi wethikisia ona inyusu wina makosa mevoi kana no kwetikira na we yana yakwaya Kenya ni ndia ya demokrasia na imani asha kila mtu ni entitled kwa opinion yake so no withe ngwitikira nayo kana ndietikira nayo ona ti important at this time lakini ndiasia ngwatanio nenzio inde ni na thina na one okay nduzi Senator Muthama ni waumiwa ni ceremonious letter chairman wa chama cha UDA kuunda kinene. That's one. Number two, ni commissioner omonde na ni kwenda kwasia omonde mbaya mukamba tevalati nondo partly nondo wa Senator Muthama ko ona ndiendo nena ngewa yake muno nondo ndio ina maana kilanga na kwasia ni pa kwa ngwatania tiendo kwatania lakini ngwatania ya mukamba ndienda for the purpose ya chuno nene wese the te quality we no tona you no already tambai tena presidential candidate na nina from a point of knowing difference ya Kenya Kwanza na Azimio in the katika usakwaniwa na viti ya ikula ngilima na ile Azimio ni intact na intact iso hii katika chama cha Wiper tunaye na NEC na tuwe bubu Kikuyu Council of Elders that is very influential and ni maweta ondo direction ya kuna kula katika within Mount Kenya sikunawa we were with them na sia mambe wa 305 alama no kite they came to express the support yo na dissatisfaction ya ondo serikali no dibo diende ko na sisia Mount Kenya hiyo kana diaspora makatwika nimetukanga katika serikali ndiye change tack kana policies yo I think bupembe na challenge nondo kura isu nembe wa milioni 5 sim niweta within Mount Kenya na diaspora now ukapetanga isu na considering the difference in maana ile with their uneni wa Senator Muthama we hold what ato na bobe bandu bange jiji yolo wa kulisi sia kamba kana ona itebo serikali kusio this is where he is coming from nondo ndise maani siata when difference ya the last election katika presidential they na ikula ngilima na ile or you know batange milioni ile na ikatweka ndio make impact no itu kana obetanga milioni ndio katika mundu no form serikali ku kwithukizana kana kila kula ni county ya na ile time they talika na then academy so in this case as it stands now policies ina ngira tezo bikamuno tezo nene nondo wethukizia commissioner Muthama akweto tete ya serikali we na kwete kuoni akamba message yake kwa akamba ni kana on a candidate umwe na kende bandothi that is the message ona ti kula ino ati milioni lesi yondo imweka issue ni akweto tete ni kana azie kana be akamba amwe wasaka to serikali na messages yake ni overtaken by events the kila ona kila Senator Muthama naitwa no mwande kumurabye kumana noneni wake pandu ba kuendezia nachu ailito kwimwe ine na no mundu wina miaka mingi no mau sort no one zindu mingi no uzindu to no dio kethia ni wanena na serikali makapindwa some of the major and popular policies ikano kethia at least
Kenyans in my embrace this government. You ananga time kwenda ku discourage akamba ngana zethia issue ya focus na presidency tiona wanataka focus mana mundu onda umwe. That is not true. Okay. Embo mundu Kenya kwanza itongowe ni President William Ruto. Niyo ina government. Ondo nona ama ye kiwetia ngazi kuti yazia Ruto deba ndukumerela siasa. Niki unaona mundu ngenda lika. Tuendea. Mheshimiwa Douglas, bitikile nuka kwako. Yolo nene usupe kindo former senator wa nene. Yolo wa kulesi ambaye Mukamba na oingi yolo wa presidency Okamba. Yase kwa oyu, deto zisia. DG ba yase kana Ukambani pena presidential candidate na oneni wa former senator wa commissioner Muthama ni kwenda vya ya idaka na kwenda kumaanisha candidate ula wevo baibandu umelela ndisi oneni usu wa wasat kwa maoni mako. Thank you Erastus. Kwanza mwaka nengi ni uwitikilana na oneni wa Mheshimiwa Muthama. Yana kwaje yana na ndiasi kana ondo naisi unless ithiete packaging kitamba ya Mukamba na tisejo ndo maundu maendete nikana kula ya Mukamba itanengetwe backup baibandu tumilila thina wa utongo yola ukete wa 2027 ndinena chune kwasia kana siasa ni masabu na chune tindi yani wetete muno bwana Erastus. Yes. Na yote muthenya wa Madaraka Day. Na te Madaraka Day izo ya noni ba ya Bungoma Stadium Musumbi amino soma speech yake nonetie mutongo wa Azimio Raila Odinga na Raila Odinga amwita ndamwita kendoka anene ambo make some remarks siakana hii ni wakati wa kuungana, hii ni wakati ya kuungana wewe andwe makwata na mathukumemwe na maende nambe kiuni asiata teko hesabu onesa dina aza kana te basa no Musumbi lakini teka hesabu nesa no kuona kana tika chengwa baba Raila kanengwa ulo EU chairman wende no tethe yone Musumbi William Ruto kumanda kindu cha mera botilwa ila kura our excellency yokueta bwana DG milioni ile siengaliko ya sita au si Azimio si ile kudinga yani ile si ndiye kwa si Azimio no sio kwa Kenya kwanza hizo no aspect ita ile kosisia pandu ba kule ino sio kamba tega hizi Raila mundu wa kwata nena ena Ruto yobe the water definitely la mogwa kilembeta chakura sito chakele ni weta nase kana ithi akamba tana ngawani la siasa sia pomo na bajetwa hata we don't give ourselves a democratic space na eti ni digwenenga mwana wa kisiasa hata kedho mundu Douglas of a different opinion is agala nake woni wake wikale kedha pe Mheshimiwa Mwangangi na opinion yake agala nake opinion yake kata withstand at the end of the day what we need ni kuwete development then wa Kisiokito cha Ukamba na ziela ito na kuwete maendeleo then wa Kisiokito cha Ukamba no kuallow diversity then wa democracy. Kwa pata wayo kulea Mukamba kwa sekana sivi ingithia Kenya tina aze ingithia Kenya no neni wa senator tina aze ingithia Kenya yo kulea Mukamba onani masabu we maili arangiriwo na aze umundu ote na reje nini kulela Musumbi William Ruto asindite nasyo sia karibu milioni 8 close to 7 point something. Take it to 7 point close to 8 million. Na watiete Azimio atongo ima Azimio na kura almost ngilima na ele ngilima na tatu bandu bubu. Ela moka mwasia Central. Ondo we ko unene ke otungelo muno ko twikana kana atongo ima Central. Kara Mount Kenya region ni manomba nie. Na tena we atona mombene na mutongo yo Wiper ba ya Wiper House. Na maaze thai ilikuwa ate mwe ite yombaniane gate kata titembeza wale no mwe wakati wa andu aya ogela Mheshimiwa Muthama na wetie mami na kwazia thai
tukwata ni na tikuwa tungia ni ngema ila itawa initially ngema. I think that is the main agenda. Ila inayo binda iwa na maikoma na ande no alimu Rudri. Mutongo ila tena wa central wa kuspare this agenda ni mwiba. Ula tena wa kuspare this agenda yai. Ithi tito kwata na Aembu, Ameru, Akamba na Ekuyu. Wethi ni tegata ni togela vote basket itu ni etha izolo no definitely magetha maimin na tegetha ete na tongo ima Central Kenya mayase mego kwatata na Akamba na Embu na Meru na langi ati also the like minded communities ila si anti Kenya kwanza maybe on northeastern na also western block na Nyanza kura siana na utongo initonga ngaliko yokamba nitugeta but do we have the capacity nitugeta wanene hapo by the way. Asante. Thank you Mheshimiwa Douglas. Bwana FM tuibau yulwa one news asunatet on the manena mawoni mo yulwa one news akiuteti binakuta mtaalamu political analyst ndizo one news wa wasata ndeto isusia former senator Muthama nendo nena zindu itatu yulwa one news in fact nendo nena ina lakini kimani light kimano kino botho undu wambe ula wa senator wa Masaku ula ni Muthama mheshimiwa uneni wake ti uneni wako za ohu ti uneni wako asia waneno ni mundu utena woni na mundu utezikilo kunena nendo kutabyo mundu teile ba kwije ni kitheuta ki na tisewe na Kenya onde na Akamba onde kana mundu ula wakwia ungu akabeti ometuke no kewa nena no kewa Kenya masia mundu uzi paiki ndo kunena acha bata umweti Muthama na kila mheshimiwa Muthama waweta nendo kutabia peo iza kuithwa asia iti akeka nundu katika uteti wa Ukamba na katika ngumba ula tena sio Kamba nendo kutabia baada ile ba nundu awanda na atongo na itu te atongo yo katika kapasi lazitu yes umwe tiita la atongo tita mutianza mono ni mheshimiwa Muthama okay na kondo au unduzu na wetie nundu we mwene waile kwitho wasia itio kwanzia makanenge nundu peke ndutu cia asia na nendo gutege peke ndu kimwe twasia masabu maikenga na ila twasia masabu maikenga na twitho atu yasia wasia mwe kuongele mwe ni kukaile na masabu maikenga na hata namba ila twinacio katika register yitu umundi cia akunima akula ni andu milioni 200 na ile Kenya mzima nake Mukamba nake nendo munenge average ya milioni ile ila registered nondo is 1.6 as we speak ambatanje bwizi uluti milioni ile yute kai 1.6 nendo kutabia neza Erastus kana tisisia katika percentage kula isu tiitala 10 ni mundu umwe that is 10% ne kuyo yitu kula isu siena uito muno nendo kutabia neza kana umweshimiwa Muthama kwase ndwibaza na ugo kana kula no yitu ni imwe yulu 10 kana 10 yulu ayana katika kula ziba mezani yana 10 nizo cia Mukamba na kwa miongo kenda tizia Mukamba na kwa eva miongo kenda tizia Mukamba ona ni tuendete mbewa principle ila tuita Pareto nundu Pareto yasia miongo eli na miongo 8 yani kiu wetwa ni cha upio kana tikaze tikwete kule izu situ na tiyaze paimundu ngitwinena nake nenda gutabia ngaliko ile ingisike banga neza na iyazi ona sikwenda onena na Mukamba nundu akitumika makana kingi ni utabizia baaneza kana ona serikali ni uze Mukamba ateba ku unduzu unene ndugweta wibaza ateo pe utawina guo nenganita muzeo muno ugwazia ati pe pata okule ino situ osie nini usie 10 yolwa yana pe ndo tito no thauka na sio kethia pe ndo na kwikala na sio kethia ni siuma na netu nene teba kainge tukazia ati pe mbaile kula sio sikala asimama imwe yetawa Mumeru nengeta wa Mugezi mameka na kure isu pe ndo meka na sio sikekala asimama na yuki unikyo kuwa mheshimiwa Muthama yazi kana netwaile kwela wondu kula si kana wana sio
sikekala asiimantho na andu alangi nika no kethia ni kote kwete utakakala tipe principle twita carrot and the stick tukwata carrot na tuiya ba ambe andu ikwese kwa enda woze carrot izu no ndu wende tambe na we carrot no wende tembe wako yuko utu kula hizi tusibwa hata nini sinundu ni nini ni twailo manda sio tuitumia ata withe ni cia twetea lato tambai na nicho kuwa mheshimiwa muthama yazia patoneka olondo watu yera bawiza ye mwe 18 kwati manne kwikala mbele lo wazi mati kula nyati yokula hizi tusibwa hata nini pe undu siongela lato nundu kula ni siongela walato na njuma aluka undu ni uzu yes. pesi ndwili siapata muno teinena kula ya mukamba pesi ndwili siapata muno tutaile kuitianza na kindu kimwe kitawa obala tuendete pe kindu kimwe kitawa azimio na pe kindu kitawa kima nienda ukutapia pe kindu kikuoneka kana kima nikikuoneka kiithengeania na kibwa hata kienda uthengeania na mutongoi wa Wiper nienda kunenga andu ma Wiper woni kana ukanyu munene muno kana ukima kikuoneka kithika kikwika ni kana kikwatane na Wiper kiika ni kana kikwate mubothiula wacho sirikali ni na thibo kikwete kwikune kana kiye musumbi ula wibo tusamutu lo tunenga yetu ni nangi netha ndu tunenga niti uthinga lekwe yengi ateo niendo kutabizia ba Erastus ino ndo uka wona ti undu wela hizi ki makuma utongo ine ula serikali nundu ki manikize kwika mazao na mazao make mama ila hizi na kiyuma utongo ine kitenda bala kiendete na wazizia ki mamuno mazao yala kikwete kwika memezani kitambite una bandu kivi kwebinda na yute ile ba umundi ni kilomita bala ya muzumbi la wimo lakini ketumeanzia yingi ukwana sionde sia utele mya muzumbi na matizia ni matizia na kumya tikwenda mundu witu ayeka to kunyamaga na peke ndukingi kima kema kenda mbesa mbinga ngisitwa kwacho na yingi maluka piu pe ndungu twaweta wa azimio azimio onakau DG no kwazia azimio the intact niwo ateo pesi ndwingi zitona kumela ukethia ni ciambe yo mithingithanja na uwo kindu kamwe gitona thingithia azimio muno na ngona gitona iso mithingithia muno ni undu no kuona wa EU undu wa EU undu withi ni utabizia baaneza ukoonania ngaliko ya azimio na namba yake undu wa EU withi ukoza mheshimiwa Etinga ikatengemea undu Etinga thitabia majeshi mayo ikamea na undu majeshi na wameibanga na majeshi ningo ndoka buli bwana FM asante DG tio ndini wa kule no ya mukamba tonene no kwa bwana FM aya sebe kimugeto wako myongela lato keza ithia kule ezu twinayo twino ngendu ina wei oza ithia neto mambo nicho kona chereto kwikwa ukesa ithia kule ezu yitu nini twinayo na ndo wedi kana twina presidential candidate ba ukamba o presidential candidate ni watereka ni kule esu yonde na aitereka ni kula ingisi aba yanza nondo malembe tano angi tonene akimani nyanza aba kukwena kula si ngalekoni nicho kuona kitonya yuko okesa hivya kule ya mukamba netwa myongela lato nikenda wise hivya to hivi kumanda kule ngeba yanza netwa kwata kule tonya kumile musumbi kilu chambe ela ne political analyst pai mukamba ile taidugeze kendo cha zino kendo cha kwa device uda kupasa just kuongela message uda and KK that's why the rubai na any truth time with your muthama is ni mundu of any consequence ba ukamba embwete no ni kula ilo na ete yeruto timga umunde umwe katika alama tongoti ba ukamba ndio na wea ndio nazo ndio na mbesi atoa kamba izume kamia se serious suti nini kila wakulia seo na nienda uma I think Kenyans ni maende kuyana yes President William Ruto daktari anaweza kuwekwa mo collagen anaweza kuiwe ni kuimbwa ando ni manoni mundu aggressive mundu no ta agenda mundu ubwa ta convincing utona ete ndi pamwe
kila maybe serikali ile naivo itaneika ana convince Kenyans no nike. Yes. So the issue ya Mukamba pase nitaile tebe timanda mutongo uloto na umyande no paladi titendo manambe aumeta ba ndo kwaje nikana we titenda ambosisia nondo you what we are analyzing here, we are analyzing sinduke there nitatienda enda uka kwenda kwazi ni kwimbwa Mwangangi aumeto kamba na kula sio siano tito tono tongo siande. I think as a country we need to move away from there. Okay. Na kutakuwa kwa Ruto, kwa Musumbi William Ruto ni testimony kana Kenyans ni manezi independence twaena Musumbi kuma Central Kenya ati wani ni Musumbi wa Keli Rift Valley Musumbi wa Karatu Central Kenya, wakana Central Kenya, na wakatana twasioka ingi Rift Valley. Kuti kumaanisha ati Rift Valley itakula hizo mbingi ya search. Ruto campaigned everywhere, including Ukambani, Wetamundu. Ku ni kukweta ni ukwea mundu wonde onwenda kivila endia kwa andu ala wenda kula kwa noita your policies. So from tunenda kwa zu nondo some of the sentiments ile newe ukethia we edukizia my two colleagues na tendo ndimini ukethia Mukamba titabe mundu umelaka so twika notongozi and which I think is far from it. No akulia kula sia region ito na iki walato ata. Yes. Ngano ukethia ni siembe sinzio ni weta usindo itatu chambe we nulotongozi a region. That is number one. How is he or she appealing appealata kwa kwenye makula both in the region and outside the region. Point number two, ku network na kukwata ni angwata nio na ndo makula kungi na chu ne lazima build that national network. No hii craft message ito na kuweka ni Kenyans acha mudia ni ngwatanio ya region ni Twakamba both pano na even outside ya Mombasa me sehemu ilenge no sio muno by Mukamba is sensitized, make it a kind of civic education, okay, at least and azune mona pate aja ya mailete kuyakula sio pandu kama as a region nikana we there to madi kuna kana mayuma lokabula to bucket yuma lokateinza it is nasa already kulazu yake kabone kema. Okay. So I think sindu sita to they can help ningwiza ukaingi kwazi ndo nisu waweta ekolio ninge tofauti lakini tu kwa kwata nyabau Mheshimiwa Douglas ni na kulia yolwa peke ndo jawe to ikulesu tu ina na Mheshimiwa Muthamani wake weto I mean one nini wake ba ya than wetu kisenesa ikulesu yitope ondo tutonyo meka nenda tumane ikule yitoto meka hata not we na yondo yana nikenda we say the at least kukunge twithi ni twaitu yombanite ne yito na azu no tuma convince ni ara tu no ma convince maka tukwata mbau twina kule yito na thani nini no patonyeke DJ aze no anenga ne aze patonyeka neza muno na weta sindu itatu leitonya kutumwa kule yito yetha ya bata muno ne kule sio yo rastasi lakini kitu chambe ndia mbambe ya kusungia kule wako na kule nyingi tena capacity ka ku spice up ekura yito ile takamba tena capacity ka kumba ni ambai wezele eta nena na wasiomwe na tizio katumba ni ambai ni incentive myao ila tena yo ya kwasia ile tamba ya Mukamba taisie teme bana na bomo na baletwa na ne babuto yo bendoka tela bai kule makulu yaso naende tamina kule makulu yaso ndia sekana waisio kamba na waisia even on ondo tukona kura sito wethe kana ukambo kuna kura sio tiate sio ndesio mbenda bandu bamwe lakini makona kwena masa kwa atongoi maithamu ikona kura masa kwa mundu
ngurifayo banini kwangelekanio gutungo kisio kila numete cha Mwala sub county tina mutongo yomo sakuwa wa chama cha Wiper na including members ma county assembly muyumbe waitu ulawe kalile kibela kila mundu wo ndo mogete na siama kipatukania ogete uba kwa siama around 3 different na Wiper nena candidate yo nomwe kete bubu chwe kwa siata woni wa kamba ni diversified ogete wo methe maese teiguthi ukona kura suwa mona tigathi ukone ya mundu ulawe lo twika kiongozi waitu na bege ndo tinonie thino wa mundu ucio kwa wela uwe ndia sema ndo ithu tona ku spice up kura eno ya mukamba ni kana ukambani democracy ni thinking yao yotongo ni diversified na methiwe na uleta wa uthasio wa mesilia na uthasio wa mawoni na tithi ba yele bendeka kone kura ugethe MS ithi tithio sakwa ngania na temo kone nondu aki gutungo county itu ya Kitui waiza county itu ya Kitui wethe ya Kitui East makone ye mundu wa UDA kura kwa wingi muno na gumo nene witu wa chama cha Wiper umete wathi makueni wethe ati na ayume meke belani makone iwe na siama ingi kibatukani same na ba masako tena constituency nyanya only 4 makwatie siama cia Wiper alange mogie na siama kibatukani kwa undi asiune asia hata tele kwambia isile kana bado na ku spice up kura yitu yo kamba na kila tele ithu kukwatiania tambai kila tele ithu kuikatambai nimbete kamba isi ndi wasia wandi wende takale koiba na wala wandu wala bena numbers ila mbinge ndiwo ni rute loku kura situ tukaikuongelela bubu na ndo angi ona imetha amesi ona ndo ama kuma ba yani from the Lake Nyanza region no metha amesi makamana ona ta silanga legweno ta mo kwata kibila pe kamukato kanje mo kama kaligila baungu oyo methe onde ni wa serikali na mayoza sieno na maitwe ya ndo mo na ithete ituo baba tumite na bagegara na teka asia tetele 2027 keptokane Erastus ngukuli okwangelekanyo na maybe okwo na ati ne ku intimidate anybody mwana we galilete kibila kwangelekanyo wona ketha na chosie mayone manzu no tumete mayone manzu nondo musumbe lona ikibila ni former prime minister former deputy president yani who is who then wa siasa zitu cia ukamba anaye anti William Samoei Ruto na wongama ewe kata vende ya mwongo na azinda kibila onela na azindi ya imagine ya kula ngilima na ile doesn't matter nondo mono siasa ne baitha na mailo iba ndo recognize yao tetha tia ndo na mbemwe onagetha na azindi na kura oyo mwe inayombeano yuona bwana ogalede kibila unless changa ikithe wa katikati tawe tayari kukilila kibila 2027 by all means na wakazindwa nondo netuone to in other countries president omo akali one term nange tuongwazi na sawa no sawa lakini wanaweza wasindie angiwa atwika anda masinda ndia sia wana masabu mage ondo wikite wona dawe bando kwa ndotia lakuna mwana wako ezo twika akasindwa 2027 Ruto is very calculative na wando mandanigwa na sisi wakamba witu onakaenda na mboto ete tangible projects wethe akila muthena amuka masako woni amuka kalanga no wazio kama kuweni nde kalanga muthenya ngitatu no wathi Kitui the other day no ni ayume momba na mokambani alame aligned kwa Kenya Kwanza na mathi status be musume na mathi status kwa musume mewa kila mundu yandike proposal ya project ilo kwenda iko gisione chake na moite mbende no various ministries na departments monete ma CEC ma waziri makwa cabinet secretaries mumanenge priority cia miradi la mwenda etimize gisione kitu ezo kamba kwa taino wathezoka anaiba masako aruna nga milioni 850 take twake trade center ile wako ba people's park na already yambeye haya anaiba the other day anaiba Konza Technopolis na azembe zile se kwenda kadaika ndatu mine tia chief doto ya kwenda na Konza Technopolis no kona ngana jana kwa jana the other day no na ndiye fake dam akule bena thina jo benda ka bongolo balance ya mbesi ya data azini wa factor then wa budget yake ongele yani on a project ni na be ni former president Uhuru wa Kenyatta sio kamba Ruto no akatie agazino ya isi akwa
oga ozelela cionthe nigenda ambe gutimiza isu ciane na ciania pila ciake ukamboga indi gwikata kuendesya ndia ciune aciata kwetele projects yake ndia ciune aciata mwana kyo muzumbi uti nake ni mwe muno alright naende kwako na strategy ya kusolidify kula ona sio kamba nundu weze watu wanuma competition yake lanene aende no solidify kula weze the ambingi kathinga likwela uwe we minukilia ni kana bayondo tutonya ku spice up kula isi tu no ithie tukua tuthikungi minukilia kula zitu no tendi kuyete kayitwa abandu bangi tekiyo tungiania ningi cia abandu bangi uno ma nenga na proposal ya ngema tekatweketa kwa kula cia Nyanza na the other areas asante bwana FM mheshimiwa baba yake ndo kunenia kana Small River ne John ya osiola monene vitu kazi ya zani ikule yitu ya mukamba niwe wakana ndato ya kumeke alato na kweki alato ni kweka kindu isa ile andike ndu chune kisiopio no kitikeleke yutu eleze kwa uliku kule yitu ya mukamba tuimeka hata nikenda wisevya ni tikelekete na not convince andu angi makoka kola tui ti vyetu ike kuitwa tondo mheshimiwa kweta watu ike kuitwa no tutona ika hata tukama convince no nijawe kwenda kiko nenda ukwe ati Erastus nundu nyende mukamba na ona itu ya kamba pesi itatu ithani tukwenda kwiki akula itu lato twaile kweka na twalea kweka sindu isu ni utabia nesa na nitabia mukamba nesa ti kuna wea wa mana it will be in vain ti kuna wea wa mana umbu wambe ula wambe pyo twaile otethia takamba na niwo wenda kutabia omunthi no mupaka tikamana kwitungiania tambai na kuseovya atongoi maitu uzu nundu wambe kwitungiania tambai na kuseovya atongoi maitu na uo nduzu wikawa ata atongoi mense obwata mutongo iyi nenda ukutabia nesa onoka sisia musumbi ula twinake umunthe na ngutabia baka ingi kana musumbi ula twinake ndaneuma bandu o ukithekana andu mako ni mekalite nthi makaasya nundu ithie tambai niti kwenda withie muthenya umwe tikethiwa tutona kwithwa tutongoesie nthi tiambia kwaka mundu witu na tunanenie batu asya makite mundu usuo kuma 90 na ile 90 na ile na chalo chuke kaendea chonthe na miaka 3 akatwika musumbe na nenda kutapia aendete chalo ju akwetwe na andu mako mayumbana na mainene na wasi umwe makazia uo ni wa mutongo iwa itu na niwe tene na mamina kwasiu peke ndukumala ukambani kituwemete pyo kwanza cho kituwemete pyo na mubakati ite ondusu tiza umela ni utabia neza kwanza nenda ukutabia neza nindi tikesa kwithi watite bangite twende undu twende niwe zibeke ndu tithire na joba au kambani yukasisia undula kuombaniwe no mheshimiwa Muthama na mheshimiwa marehemu Mutula Kilonzo senior andu atongo yasungilile na monza nimo moombania kindu kila gitawa waipa kipo umundi na chombanwa meya mheshimiwa Kalonzo ati tienda witho wipo no yunga mata musumbi onetho wina kula ile ebinde ODM Kenya ODM Kenya na nenda ukutapia yukume binda ziu nitwethiwe na ngwatanio ta mukamba lakini nenda ukutapia kindu kimwe kithito kuma ngilili na monza na university ende miongolea monza miaka ile kuthea tithi twetitenda umana takamba kana mukamba umwe auma ngwatanio la twina yo kamba ithie tenda umana tazi awe ndathi na ino bo kwigwa no bo kuona utona kwithia kamba maili ende bana maikwia Muthama uneni wake ndwina wito na wimesilia make maina wito na kenwe nunesililie maseo pichamba kikwitwa kani na jama kikwitwa kani cheumia musumbe na kalavu chamani kwanza jamani wendo mbea munduzu niwo kumbea ndezila chewe na tili takamba uzigwe kikundi kinene cha kamba kikukwea kana kikundi fulani cha kamba kikukwea mukazi wa kwanza mheshimiwa Muthama ndathi ona baiki ndo taiti mheshimiwa Ngilo enda athi baiki ndo taiti
mheshimiwa Kivutha Kibwana enda athi, mheshimiwa Mutua enda athi, mheshimiwa yuni ukulia hii twatheya uyu tutheete yutwatheya uyu tutheete pa ikule ito ongelekete lato pa ikule ongelekete lato tikitite kwasia na nienda atongo imamane ugo na ugo nati mupaka ila tiumana umeanisio with the mheshimiwa governor nutona mheshimiwa deputy governor nutona kwithukisia FM inena na komeanisia nake na kasia uneni wa FM na kwitha epo ni ngwenda na nini yumbanitie kwiyumeanisia nake na kukwithukisia ona ena woni wiki ba kwanyitola wako titekete unandema ndio tukongela kula itula usuni pwe batola kwambia okay na nipo wewe akilepi na ngikala ngineno bo waba yambelelo yes na namba yake eli nendo kutabia twamina kwase yitwetho yani twambe mana kumeanisia timane kumeanisia tazie ona mutongo yuena woni wiki bathukanio ti inde woni ukulia ate Erastus woni wewe ake makiyumela no kewa kiyo kita no kewa umwende tu nongende tu lakini abangie niti ukwata serikali no yakamiko unoni yake majeka ene wewe abaya yiyani mainaika Nyanza Masia na nemo kuwa mheshimiwa Douglas ayiko yati peke ndukimba haya kinyanza mama ni okay idete ikatwika azumeta kwanza uzumete yo wenda lakini ndese balati ka kuzilia mali la yitu na ni urebya ni maguza sia kuma yani nendo urebya kuma 2002 ona maambia ukuze 97 ila mmoja kwa ikebela na make ya IPPG na makusia na makwata ketu 02 makusia makwata ketu 97 nusu mukate 2012 2013 makila nje 2017 masioka palabano andisheki yue 2022 2023 ni AU nasu ni mama niondo makuzasia na ni utabia naweza kala kitu mama kusia ne kana 1 mone makwate ne tandu na mayokita number 2 ni makwatie mutongo iwo koko na mazia mutongo yusu itu onetha nuthio mata mose onetha ethio mata mose ni wati ukwata koko baidi na bayundumbi na cha katatu nekana numalo neza twakwata sindu isu sile tweva na namba siambete kwikwata kwitungeani abantu bomwe tikwata tete kwasia ukono yakamba tazia ikubwa mheshimiwa wambeta Douglas nikita kwetha ndendo kuti chito yetu yini nakwati nitukuwa mheshimiwa Douglas ikwa ati akapatuja kapatazi ati liberal nizi kwazi ati liberal ni kwazi kana teno thaziwa kwenda chama kilo kwenda na gwithi chama kilo kwenda paunepo ubaluku wambie na namba yake eli kwa kamutongo inateaza mutongo uzuni wote enda kukwata kuoko nake ayinibya na yazi nene tekela na ningwe tekela mawoni makela mono utana mbothi muno niko maanisha ukamba to yena mutongo itosu weta for example no aweta tanyanza ni mongamite na mutongo iwo niko maanisha ukamba mayongama na mutongo iwo kana komela neza kana mutongo iwo eka mutabite no tena go usaingi to nozi ogede andu uwela na kwambie 07 pala kikundi cha kwata cha kwate ni mukamba checha waipa cha ambisi yuka sije cha twambie tukwata tukwate ne bantu bamwe na tatuendete na sata timu imwe timu tela woni yazinda yoeva yeto Real Madrid na twafichalo lakini kumwe kutwambia ukweni wo niwo tuka tifike bantu wethei mundu mheshimiwa Kalonzo kwanza nde serikali ni 07 na kwani alikilwe na kuiyela wela mheshimiwa wela mutongo wa mheshimiwa ndama ina nayo hizi no azangi mheshimiwa Kalonzo ni utapizia baanesa ni utapizia baanesa ni ukwendi neo na ndeyo mundu la Erastus ko Kalonzo akwetu ko uni muthama na mheshimiwa Mutula senior the late na andrasu ni mawaipa ni utapizia ba ona Kalonzo tiyo waipa mundu la wazia zema waipa uzo Mutula na asia utwi urupa ukwati ine likaziaza tine ona siasa yo ukwati ndo anapuwa ni analyst ukewa de politician kana niendo kuya bisi siasa ndese siangale kwene na nize maondo mengi onange mata ndetha sia na nebo ngukwe ati owo wawo ola pio yes kuma pala twambi 07 yutwambie kwetha rutenda umana kana ndimana mwikalozu ni weba wakana twazia mheshimiwa Muzela we athite inte yumaka tazia mheshimiwa Ngilo athite yumaka twazie mheshimiwa Kiba athite yumaka
twabika mutwa agite yomaka twazya agite yomaka nenda ukutabya kana witekela kana ule mundu ula we Erastus pai muthena tetona kwaka kwasya numbers Okay. kwatenda bandu bamwe Thank na kya katatu ne kana numalo Yes, kebyo yes. twakwata sindu isi ambeile nebo tukamana kumalo kanza na yuno ndu twina bina wa kuthati kwatewe nemba yonde kana obakube yonde na twina image kana ona twina kibathukani ni uziona andu ebetha na ibathukani lakini ibathukani situ takamba tibata muno na uziona anu kewa atongoi ala anini maipo atongoi ala nene uwe taibisi sinzima yani no mpaka tikambi ya kumanandaiya ya kunenga ne otongoi nikanela twibanga kumalo kanza tiendete omasaini tiendete Nyanza tiendete Turkana tifa timanika kana tiandu menda ya nitona koswa neza na kwetekeleka Okay. etha nitikuemwa ni sindu isu itatu kula itu tiikogalalatu. Asante. Nikenda tukelawe bwana DG musese wa Mutongo TV na mwithukise wa Mutongo FM itina wa round ungi umwe wa Tongo ikulenge next nango makule nengoka kwaku no sema woni na simu syaku ko ama woni weselia kwa ile itatu kenda imwe 5 isine namba otumani mukuviva tendevi and then wa Facebook ni Mutongo TV Mutongo FM na page ya wani Erastus keto kwanza mo then wa page isu itatu sia Facebook semba kuwa wetha twi live emwe kwa emwe tia utumani waku ningwetha ndiwona na thini wa mutandao wa YouTube ni Mutongo TV Stock FM official Mutongo TV Stock FM official esu ni YouTube subscribe nikendo ise ni twatambanya emwe tia utumani waku vau ningwetha ndiwona na inde barana atele ne va mutandao ni wa X ni ati Mutongo TV KE ati Erastus kithuko hashtag ni kuombea siasa ninguka itina wandateka senge va mono 15 DG peke ndo neni na nase nengwe sogesyo kala winenga ni rosi ndu itatu tondu bwana FM anenga ni itatu nikenda ise ya kule ito ni etha yina bata muno na waweta peke ndo weti yulo wa kula sia kamba la menza wo kamba na iyo kulia kwa ni atongoi maitu muno Mutongo latu inake wa Wiper ula kwa utangaze te sanzu kana kaungama 2027 nikithito kiva wikite cha ku solidify kula izo si bayanza nikenda tuongela nino ingisito ba na twithionza no ndwetonere mheshimiwa Kalonzo aendete oisione kibathukani akaenda Central no wendete Kisii kundu kibathukanga nyonzi kayone cia komanda kula ekete kithito chao kana Atongo yukamba mekete kithito chao kwekeria kana kula isi akamba langi akamba me kundu kwingi akamba me Kwale me Mombasa me Kilifi Taita Taveta Garissa Embu wapi akamba ni ingi muno ilovi tiameva no meoka ni tambia yeva yiketwe ni Atongo. Okay, asante. Siendo ile dipingwa no ye katika oneni wako Yes. kulia longo liambe ni kuye ni tunomba neta na more than 35 political parties ni kuyo Yes. nasio kana kuya ni tunomba neta na tongo tofauti aingi na ite tuyikaju na so far Mutongo wa Wiper ni wendete almost over 3/4 of the 47 counties and ni wende kuungama ni wende kutembea and that is the way siasa iko na ndutona ikala nomba chuko kwithia ni lazima withe pena mikakati la wikite ni kana use ubyembe ni mbwana message yaku kwa Kenyans na different concerning different needs na wembene message ni weka networking ni kana come up na very powerful national networking ya Tongoi king even at the regional level Tongoi on that with it wa year appeal ni kana weze there pena ngwatania ni kana ngwataniozu weze there at least tena wasio mate onena naguo sindusu ile kana itatu nisio wende and I think nisiende kutembea kuna strategies ila withitwe no sisi ndina nanga umbukabyo ke 7 so the pesi ndo bingi ila withitwa yeka na ni out of kutembea kuende na utembea across the country aikomana na Tongo ai mayeka landi medukezia Raimatea also the policies that he has na experience ila with it na yokuta deputy vice president wa
Mheshimiwa late third president of the Republic of Kenya Mwai Kibaki. So out of that nicho kuona all these political formations siende kuka siende yo form around you. I think no request wimbo to time ukizea to you na muno lakini ile yu bala nambe hiyo na alama to siya alama to etikezi mayezi ona kila mundu no nena. So I think wewe mtu anaona na point wiki ukazi na point yako mimi lakini wewe ona yambe ndo mtine kwatia what is the point lakini uzio kumbe point la kueleza ku beauty national network ni very important na time video ti appealizu Dr. Stephen Kalonzo Musyoka withi twayika kwizila chamani chake na kwitla affiliates most likely andundu maende kuka both religious political formations kiyembwa kiyikeka a lot is happening. Yes, and is ni hopeful peke ngando ndi back nitiye kibe laki ondo kenosiwe kweli mondo ni usindika kula nesi ya Kenya na history and there siasa since multipartyism siasa ni vendoka ona oyu Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ona no embryo ayonekana 90 almost 100% kukwata kivela chosumbe lakini siendo siasa sia nde ikotha vendoka in the last 4 months got so many formations, coalition, nini. So, at this early, nondo Kenyans are suffering. Kila mtu anakuwa policies ila si tuene serikali ila hivyo ni policies si kuumesi andwa ingi. Okay. Ya andwa ingi ukethe at least. Yes. Isuni si andwa ingi si utuma. Ideally onandwa ala mana pokomie overdrive. Kutuma serikali ino isa kuwa. Ni abika bandu mona sindu ino ni mome kuumia saidi ku makabendo sindu suwe no sioni kana ngethia in game the political game na conversation ni abenduka. Yes, thank you. Wenene lo time in na nezete saa kwa nesa tumeenda teka tanda tu asante ni kwa ni watu 5 ndo watu 300 I'm sorry. Thank you na waidena lakini nenda hapo ndia kuma alene wanenga ile I will summarize. Thank you. Mheshimiwa ni onengo 5 kwa ndani kana sasa inaitwa some SMS na inaitwa wasasi mo yulu wa kule ila siba yanza no kuona beitambia mheshimiwa no election esa itambia la yose twe wanu kuona beitambia kunetwa ye bata muno ya kuthengesia kana kuikiria kana kulezu ni atola ya mukamba onetha nyiba. Thank you Erastus. Kila ndo no wata yukwasya kana ni ambambe yo bakubi wesela tasi kana mutongo yitwe withe tonda make efforts kwa no DG wa bikia na weta. Yes, sia kuricha ndo alame bayanza lakini muno yo kila kitha akipata ne chao umunthe undi ambeya guthio manda support kwa atu imakwa musi kwakwa na mbeta kumbania support ila ileta na effort ila mutongo yudo ile thambete ku make nenebyo ni kwamba ku reach out atongo yalange tena mo then wakamba wito na ala muno ala we bwana analyst ya seba ala maumalukite bayanza. Yes, umunthe nityo ni bogie balika kibathukanio katikati wa munene waitu na machama ni make omwe David Musela wa kele muthama nibogie balika kibathukanio kuma tena ngilo cabinet secretary waitu wa Alfred Mutua ulora twe governor wa Masako Mutua ndoka Masako yambe waitu ni Kalonzo wa Musyoka na chama cha Wiper no munthe Mutua no withite one of the greatest critics sia Kalonzo wa Musyoka na tongo wake tena other upcoming leaders Mwengi wa Mutuse mheshimiwa Kawaya mheshimiwa Caleb mheshimiwa Nimrod Bai ila ni imani ile siende na kuyana na atongo ila mena usemi then wakamba witu o muno wa kisiasa nondo akwetha maele associate na serikali ila ikibelani ikuli na we not ala ni ando asuo then asindu isio ndhe kulio mwanda uko kulia no jemwe na na live by nda ndo ta kibutha kibwana dina live by nda tongo yange wanange warabataza kwa lakini meona usemi then wakamba itu pe efforts munene waitu
ulate our anticipated president waitu wa 2027 umekite nigenda amba kwete andu ano on board and you so ngiandikwe no efforts, zero efforts na igenda tumbanio kamba uyu tunaweza thia tanena na wasio mwe na tiambe atambe azeta la chakula cia Kikuyu nitala chakula cia western nitala chakula cia Mombasa nitala chakula cia kona ile ingi cia nthi yaitu taita ile ambe yo ba musibitu nondo muthe nene sigana atongwela othe na bikiana utala ni makanena na wasio muna makasia ithi tambai bai mundu wa contrary opinion taisi ithio that is support mwana witu eweka na the only way mato no support ne o mwana kambo ma approach akamea ni mwana kindu kitikeka na teka na moyo on board na mwine ngo support yenyu irrespective ya sema ile musagwero nacio na tine no na wasio mutambai ai mwana ta songombe ai we the chaila na je ne prenias ya kana munene waitu kindu kila waile kane amba kana kusema ku yanza na ndambo sio kwa bamusi aseto lakini kala bamuzi amwe meazia atinda muzi aye neazia ni nazia sio ke musi amba itatongo yano me dame over contrary opinion nake ama convince na ndauma alo kaenda convince by lengi okay nondo wa thiba ndo nenge example wathita kwa Musumbi William Ruto na ndo meana mundu ala ma criticize ya Ruto kuma Rift Valley it is either one or none wathilu Nyanza na ndo meana ala criticize ya Raila it is either one or none na ndo zaidi na ndo ala mena usemi baya Raila wa mosi ya matungia ni abandu bamwe na ameandike no na kwa nibikie na kusurvive sindu no kiwela gite need tigaleto sikibila na utongo you know te need ithu kudena na wasio mwe okay na command respect theno wakisio chake bondi nda kwazia tamba mbia obagwitu nigenda withe tambi tambo kwa ne bagwitu te yuma lukanza ai maundu withe mambe ya kuso balangi thank you ni kwate wa mina ndateka sia ku nina na nusu putiza ni sawa iyo mode zane dane mezeti mwana bana FM ntuyo nienda kuwa uoni wako ndio ndo mheshimiwa kunena na ndo mheshimiwa ndio kunena bano lwa tongo yi na kulela iba yanza ya mukamba undo itonyo thengewa mheshimiwa Douglas yasia vigogo meba ukamba na nigo wambie one ni usu akana me wipe lakini majiu vekwata na nigo mai wipe na nyana utabizwa bahati azie ima wipe na azumele na umwe bose uze omwebo yes na Musumbi omona imwe ndimone cha kilungu cha meongele uzwa wa meongele anaisi ati ndukende kwithwa uiputhia asie na asie ndukona eta pala wasiani ta Erastus wa na usu niwe musie tisia iko kundu kwingi ona ki utongoi na ki uteti atongo ya onthe na asia na nuzi yote ukethia ni twamana undu weba aya uto kula ya bayanza nendo kuteje kindu kimwe na kwanza jua na ndio ni divinda yaza ndio ni ndateka ita kula yanza katika tikatwa ku rate yulu yana ona tibikie ta 10 nendo kuteje ndo yika naona niweze ukwe nyingu ya ila wana ni analyst ni mundu wa strategy tikindu kingi you know ndi waziyaza ni wa strategy kwanza sia biaza lizongo na amo sia strategy SWOT analysis based on situ kunama ndi sia ziyaza ndicho kana mbili okay now nendo kutapia undukula yanza thika na wanayo na balangu kuya mutongo iwo kamba ndabikite 10 in fact maximum 5% na ndabeto kaba wenene akula yanza nendo nene kula yanza nene kambola wenza na ya alangi nendo nena kula ya mukamba yamba ilengirinza yani mundu la wenza wakamba nwangu nda wa the 3 counties unza 3 counties okay nendo kutapia kula yanza ndo thika na wanayo kula yanza manda wo no manaka na wina ya o ukwenguye ithete ndile ana numbers quantitative methods ndile ana qualitative quantitative ni ose mwe wongele mwe si ukeili chune chote ndile ana cho katika strategy na katika analysis ni uguli hati here Erastus nikanoma na kula yanza te inayo kana te inayo mheshimiwa Kalonzo Musyoka utembe tenza nateka muona itembea ndo kurebya kula yanza undo manawe nayo kana ndwe nayo nelo ka twika muteti undo ka mana we nayo kana ndwe nayo nono ngatwika zila mheshimiwa Kalonzo wila kutembea
bila mheshimiwa Kalonzo wela kutembea Yes. ai wamonie na atongoi mena ata anube atongoi anube ni mukula yanza na bayiza withi manza ti mandene pala wathi okay yundu ona mheshimiwa Ruto ukamwithia hii pa yo kambani ni mwithia na mheshimiwa ukamwithia tele na wote withia na mheshimiwa governor Mutula na mheshimiwa Senator Manzo na mheshimiwa Kawaya na mheshimiwa Mutuze na mheshimiwa asakwe tayari mekali ile kivila yuti unena mheshimiwa Kalonzo akatheta kutembea nao ukakulia muno no kasije ndu utembete na wamalwa muno peke ndu twita constituency wati yula wa andu ala mamwikite kulele bena makazia munduzu nitonete musio wamalwa yuti unena na constituency ziba uzi nundu wambe namba ya kele ulo akele utu mwana na ageta wara eta wa Kioni ikulia ila diponi Kioni na constituency ziba nienda ukutapia ethiwa nituona mheshimiwa etha kula tuthi kula mheshimiwa Kalonzo ukuthi nitumwona ikundi ile nenda ukutapia ile onekana na ile ingi nitumwona governor na senator maba u yes na nitumwona na MP maba mheshimiwa Kalonzo no mandire kulela yanza neza etha tiyo mwona na governor na senator wa pau ula wikalile kivilo ila na igirinyaga kana ila wila kuzila girinyaga tiya amona ana waingu ila wila kuzila Tharaka Nithi tiya amona governor wabu na senator wabu na MP ala maumite bau wailo manate ina kula tena yanza netha jipo ni muno na tike kalende tasie tinayo mundu ubonekana 1 minute tinayo no mina ubonekana tinayo mina nego nengete natikitana lakini watu mina that's good ndiji zo wanzi juka nawe ndo wata ndo nendo yo zo SMS you I think kwa seconds kintu chambe kula yanza is a theory in politics kila sindula mbingizi unena ba you go out there is the very opposite very opposite na the language yoto ya uda ya upaka mauta nikana to Kalonzo discourage la kamba I think it is not the main point in the name of analyst the thing is in kula yanza keloma na ningu tabia na mheshimiwa wote jinake ba time bidwa agenda kevela chama si agonia that route ndadi kwengenji ando na tongo ima ando at the grassroots level yimbete na kebata mheshimiwa masi ward and the same applies at the county level na the same they apply even at national level so in this case kilangu enda kwa sia ni mheshimiwa Kalonzo kayu tena na uona ete pando bonde we oyu no there and senators and members of parliament na most likely and even a governor the latest being Casey pala unaina governor wa area hizo so look at the analyst that you are being told here is analyst sindumwe no siote kembete na facts nikana okethia nondo tetabia kamba oi na kamba mona news ino makona makethia mheshimiwa Douglas umuthi tena kama sina yaka 1 2 3 na yutiona aendezi keno kethia nitona even nitwa increase percentage ya honesty so tutona kwazia mheshimiwa Kalonzo atembea na ageti umona thank you so I think no zote kembete sinzia na sindulate una haya nengete seconds nini nimumbere kileto soma SMS bana FM na bwana Douglas na DG kana itu kaingi hii ndo mbingo ya maana nene no you should also give us 1 minute okay thank you no kwambia okay kwa mimi no mbingo ya you are bebe na kindo mwendo wete maybe ndaki hiyo wote ongeza tukaenda na mbele notele ni sawa FM kibo tukaenda kwa wengi ila tu ilobi ila tu ilobi and I know what is about. I want DG to be well informed. And in the end, research based and discussion. Now I thank God no I'm setting it. With Gazia, I thank God no I'm setting it. And I'm very happy. You know that is why we are jumping my poly FM. I know me we ba, ne do me the business. No me we nesa.
nenda ukutabia nesa nye ni wisi nenenga kwanza wiper and device ya mana na and device ndi thathi mina ilomei ni wenu na mwende nesa and device ni kumea kwanza be bandu mutaende nesa nozu ni wewe wako yes na so long as ni matabyo kindu kimatebia nye ndi no ani matabyo no mo chuno jo uzuno wo tongolo twina wo kamba na no mupaka timatabyo temei pa mwende nesa na utongo ni laona uimamba bandu atongo yesu maindie mekala bandu open na moza simu yaba yote amane na luka yako na manena masalukiti muno nondo utongo yumanda wo ko no sio ningwe moyo ningwe moyo muno ndo baende nimbo tatu muno lakini ugo ona kuniweze ndiko yangu ndauka ni wizala mama ndana asante haya naende mwenda muzese na akyu nenda tu wasya waku atongo inenda manene sa imwe ni manene sa imwe ndateke 10 nondo amaundo ala mego kuna akunienda kwamba kunenge mwanya waku atongo inenyu ne mukule imwe education enendi mawasya mo namba ya simu nizukione kuonezia 0799870066 izino ngosa kuwa kona simu these wase wa TV na radio nikienda tu ione number 1 tuambie na wala kutumie SMS yambe kwesela Mutongo TV page ito ya Facebook ni munyithia Zachias yasia muthama kwathana utongo iwa akamba no undumwe na kwathi wanzia nikilalinda we Martin Mailo yasia pamoja mpaka mwisho nyene yasia ukamba tui ainge kula nisio tutaingwa na nicho kitumi tuvutha shwa Patrick Masila kana Masila yasia Mutongo TV ni na andivice kwa alamenda osa usumbe kuma kwa mheshimiwa Ruto usumbe wa Ruto akwatie kwesela ndembo na mboya na isu no yonzia ila itonya utumika kumumia kevelani na isu no yonzia ila utumika kumumia kevelani uyu etwa Reverend Patrick Masila kalikosia kivaa masinga usu Reverend haya Peter Makawe asante ende kosia zenga lekosia melaane lulamba ni bakana lulamba Ndazia oh okay thank you John Mutuku muthama no vunyania akamba mono asome na last year's election amanya Kalonzo niwe kusema ukamba na akamba makuna kula bala Kalonzo oi kula isu ngili ile no ivaluche Ruto kabisa kwanza muthama vaisa wesa kunena usio kwa tumanyuzwa adiwa wayo binda wesa nena usio kwa akamba ambe kutwika deputy prezo na yoka tunene ona Kalonzo aka aketha atevo muthama ndatutongwesia akamba ngethesi ndongo yusi onthe no ola Pastor John Mutuku wa AIC Masimbani Kwale County Lungalunga kwitu ni masako yata asante Rasas ndimo bya muno mutabania sasa shabiki we kombe kumangale kosia Kwale Dennis Mwendwa muthama nde mundu ona vu utoikwo utethia Erastus ivinda yila ukewa Mutongo amwa kuvua kavila yake ni wathela muthama geresi DJ Sara alright ndo matasomeka kisebeni Jeremia Kivindio watching out ya Sub County Katangi ni Kaliane DJ niwe umetenga legwezi Kaliane village asante Steven Mutinda Erastus muthama toimwese ithie mbona asindiwe senator twina Kalonzo nginya 11 aungamito governor we hapana hizi someka Jeremia Kivindio akamba tu ready kuthi 11 so you tuikwenda kotea wavuya kila tukwenda ni youth masingati wa moze ivande IDs watching outayata okay asante tuke kwa mundu nwetwa Christopher Mbaluto muthama anenete uwo uya wa andu ama waipane kukenga akamba muma kwate ivela sio okay Emmanuel Kioko Ruto is one term president they like or not ni kubaya sana Mount Kenya Vupatek Angesis yasia what Kenya and particularly Kambas should know is that no community can scoop presidency alone. However, oneness in politics is a great virtue. In the event Ruto disrespects the mountain, the only option will remain facing eastern. Okay, will remain facing eastern. That is Ukambani. Ruto will head
Luo, Nyanza, and Western Kambas must raise their political areas. Very important to note that Kikuyus are automatically rallying behind Gachagua purely to protect their interests, not because they love him so much. Okay, nigateze na automati muito Festus Mutua ngite ko mabala yesa atumia musemo amugamba ko muzameza kwa Ruto na nicho kutetea Ruto. Haya, Uxerian Ulai Erastus Salimia Bwana FM ni Devi hii kura za Wakamba, ili kura za Wakamba ziwe za maana Ukambani lazima washirikishe kabila zingine kama Central. Okay, nake mundu unitwa Mark Senior, Mr. DG, take it or leave it. Muthama said the truth. There comes a time when we should face the reality. Eric Kala, Muthama no Kamba. Okay, Samson Musyoka, senior journalist, Erastus, niona umunde wetete ngomba ile sia kwekwatwa muno ona kutaa kutaa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na ala maitie Nziata Douglas maumeke vindu ni mone cheni. Okay, Festus Mutua, Muthama is totally a failure, kwa hivyo aachane na kura za Ukambani. Miriam Makeba Mutua, ngeli mbingi kwa our very ample DG Honorable Mwangangi vinda tienu mwele hivu kezi Miriam Makeba mwegana ajue na jo ngeli mbingi kwa our very humble DG Honorable Mwangangi, good to have FM Monde akamba tu inakura mbingi muno tuketa kuvudhwa na pia kwa anwania tongoi tuwa kwa hatiania nesa kunena wasia umwe tukaumela vandu. Hayo zuni Miriam Makeba, asante. There are shabiki number 1 wekombe. Artist Thomas Mudhui, hello Erastus, salimia au viongozi, acha leo ni kuwa mwalimu kidogo na pia niulize swali in Ukambani tuko na 1.6, Rift Valley not more than 2.2, Mount Kenya 5 million, Luya 2.7 something like that. Acha niulize swali, Kalenjin wako na 2 million something mbona Ruto alishinda na more than 7 million? Kwanza ni kutafuta kura, hakuna mwenye ukuwa raisi na kura za eneo lake. Hiyo Muthama aliongea ni kujaribu kutufunza hii masomo inasomwa na wazee na tulitoka hapo kitambo. Na point nondo wasisia Kalenjin Rift Valley mena 2 point something 2.2 wedhandi ubete mwana asisia sabu Ukamba ntwena 1 point something 6 tuendete 2 million kumwa anoyo easia na Ruto asindie na 7 million plus na region yake ina 2 point akili kichwani Aya, twende na Mautomani. Asante kwa alamu ende na Mautomani. Na ni there tu nikenda wisa hivi nina soma nanda na soma monondo ni maingi kuke tumetekele tafadhali wana naye mo soma ndokambe kisema via Jonathan Mbuva Erastus vamwe na atongwe asu osainge thimbinge ila twe kwasi ambaye yuke vamwe na yenena na wase umwe undo uyona undo uyona vinya ketho atongwe makane na ta Muthama ailite kwithwa aitavya akamba maendeo ala serikali ikuete. Okay, mashini yako mondi na tabia maendeo ala serikali ikuete iko wapi tukuja hapa wewe. Okay. Saa ingi akamba no ithi tutuma atobodhiwa nemba ila ingi. Mbona ndeye kwenda kunene ya kila kiende ndeni wa KK government na Ricky G na timu yake immediately after Madaraka celebrations the event unaendia na bado anasia maundu tima sio ndeni wa KK government na kila ukunene ya ndesa uvindia even after President Ruto kuthi against maoneni ma Ricky G au mete vau na umunde no chowanene asakaja Nyoro Sudi na atongwe ange ne maende na kushambulia Ricky G neke Muthama atekwa na kiu o mituki Nimrod anasi tino kutwa petition Ruto avu TCS Malonza nondo vaikendo ukuete akamba asuni atongwe imeserikali ni imwe tena kuma okamba na maikwenda ni usio ivinda ya Muthama kisiasa Ukamba ni tiene ivinda nundu ke ka wase umunde ethiwa governor na Agnes Kavindu ndethwa asinda by elections na you nde thiwa senator wa Masako. Honorable Maeke Musiemi huyo ni MCA wa ward ya Kalama County ya Masako. Honorable Douglas, you are wise. Ukambani will only unite when leaders
who have surrounded Kingpin Kalonzo like Maanzo, MPs, etc. leave because their work is to push him asimame ndio wa benefit. Unity is only possible when, number one, we remove regional party syndrome and get another structured Kamba party. Asante mheshimiwa. Na more. Palona ndilo la modenya. Mr. Douglas Musyoka is likely a political hapana, acha nayo. We, FM. Kumbuka Muthama alikataliwa na watu wa Machakos last election. Sijui unaongea kuhusu Muthama mgani? Artist Thoma Muthui. Yes, Justice Mutale Muthama amotivatie uwo pyo. Akamba to ina kula itonya otwigithe mundu musumbi onatoka newa mwanya tukone kula kila mundu keli vamwe na ciana twailite uvendwa utakana twangamie pyu va kwa vomwe na vayetwa andu ta Mwangangi no maendeye andu ta Mwangangi no nimo maendeye na kwasya akamba nondu maisa Wiper ni ovayo kumbene mwatate ngale kwa zata Taveta kethia andu mangala kwezubyo Charlie Chani no get osoma na zindomede ndarika ziana hata 10 neongela ndatika ingi taitatu kusoma SMS nekenda nithi kwa YouTube nenda ugezeithia na musoma mautumania menyu kila woni ugezeithia anwane ngomanya. Hawa watu wa UDA wanakula vizuri huko kwa Ruto, hawataki unga imwagike na idha kamuno. Benedict Mwendo Mosemba, bitter truth in numbers, in total Kenya has 22 million voters. The whole eastern region with 1.6 million voters. Machakos Kitui and Makueni with 0.69 million, 0.53 million and 0.47 voters respectively, contributing 7.7% for presidential votes, assuming out of 7.7 approximately 6% from the region goes to Kalonzo, where he will get the rest. Where will he get the rest 45% from? Motongo hivi Erastus Asante. Ali Jack Mosili ya Erastus kile atongo yasu yukura ya Mokamba ni kana yithiwe na lato no nginya tuweke kunena yulua chama cha Wiper tunene yulua Mokamba tambai. Okay. Leo FM ni mukali John Mutuko. Na ke Vupatek agencies bwana FM sasa peleka hiyo analysis Central Kenya last election. Must all dissenting minority voices drain the already initiated synergy? The people themselves were the power, rest should just support SKM and let the human traffickers sell nothing. The people should give them burger points for bargaining rights to eat. How many UDA leaders right now are pro-Cumberland except leaning towards their stomachs? Okay. Big up Mheshimiwa Douglas Dennis Mbese Mudheni na Kasioka Agatani wa kona asante. Brother Chris kwa Mombasa. Okay, asante. Mautomani 5 nikenda ni the YouTube. Andoma YouTube ninyo su ninziani na andoma simo. Honorable Mweshi Junior akamba netwaye pyo na twaite mostly ni atongo imaitu especially ma Wiper nondo mayenda wano ukamba ni kukitatu bayondonge ni over account 001 ni size live yekombi Anthony Mutua Gideon DG wa masako kwa mukulie mayemiwe ni kwamba ukwata ni akamba maweze kuyanza. Okay. Na ke Virginia siya konyo uneni wa Fred mbadha toka uwatia tuitha tuikava. Okay. Aronte Dwise yani mazito ameni ma Facebook bebina na kuanga wise kama FM na waambie kuwa Ukambani tunahitaji leader strong na mjanja who can grab opportunities from national government na tutamsupport. To SMSs nimalize.
Frederick Mwanzia Mwangangi nowe ukunena ukweli na no kuelewa ne siasa cia Kenya vaimbai isio vya serikali yoka onaiva wa muthia ni Gift Muthosi nina mukethia muno Rastus na atongo ya suma itu yu kamba kuvuthwa kuna tuvuthetwe ni undu wa Kalonzo kitumi nundu Kalonzo ivinda ya sakuma munini wa musumbe wa Kibaki atengemea wanene uamuzi wa Raila na kutuma tuoneka twicha na kutuma tuoneka tatutema na mesani ya Otongwe Wiper yanangikie ila ya likile ukola undu muthama wa wetie 2016-2017 kendo kingi ni kuona andu ta atumanu ila mekathia on political decisions based on their on reasons kunena uwo kivila cha usumbe kuka ukambane veo bina na ile demo vya ndategezu na atumia kusoma SMS ngalikoni isu ya Facebook aya andwamu ba YouTube ninyo na nimo vya kwa ala mwende na kozesi ya 5 kwitha mwende na kutwate ya kwesela TV kwesela Mutongo FM na mitandao ni itu ya mikomo kanilie yuni enda kuthi YouTube Mutongo Chivisto FM official nikendani siyoke indi nose simu utumani wa mbene wao kwesela YouTube no namba taba niambi David ni wambe hello Mutongo Mount Kenya must work with Kambas in 2027 the mood is there UDA gone here we have been betrayed Mwangi Kiambu County we are behind Rigathi Gachagua who can't be twisted onozie eto Mwangi ngalekosia Central David Mutinda amatavye mongele wasia haya sawa Harvard masaikula sia mukamba si million ile no sia kutonenga political bargaining power ende ti ko ya kutoa mukamba state house na Erastus kulia honorable DP maybe yakatwika DP kana anengwe we wako kuvua national government so Peter Musimi tuned from Masabit pate kula ya mukamba haimo sumbe azandi zana magelemo na Masabit Richard tavya Mwangangi kana ando asu okwasia ma Mount Kenya maivo 2022 ma Mount Kenya Foundation na nema sindiwe kwao azimio ndeke kwati ando asu Richard Kisio kuma mombone masako Moli Sami Erastus ngelezea tongo yasu na imea mosungi wa basa songa asiete suwa so tosunga 2032 mudhama mantha kula sia ukamba lakini from today jina yake ni Kiplagat Alfred Masai Erastus mbona Mwangangi wanake anena tawesi nesa vyu kana kula tutwa abandu vasa is mudhama not speaking the naked truth Patrick Mule Erastus kwa mbotina neneko ngelesi atongo asuna uya DG Mwangangi ngwatano ya mukamba lazima lakini kura situ sia ukamba ni muno na uisyoka umwe kuandikithwa kwa kula ukamba kwenthe muno haya Mwangangi ni wewe ngi ndwambe motabi na agethukisie byo kwanza Peter Ngumbe please Erastus ask DG Mwangangi to give us any single kamba stroke Kenyan who benefited from Kalonzo when he was Minister for Foreign Affairs. Okay. Joseph Mwanzia tavya DG mena weya moseo na atutavye sibitali wa kusio momo ni wajaveta wagu kusio momo hapa juu ukavi nguwa ende na we sibitali we prison mena weya mwinge muno mane ne sibitali osu kwandaya Mwangangi no zaida iko songea DG wa more of theoretical perceptions politics is local Joshua Mutua Richard Mwangangi ukai kombeni Mwangangi elugeziwa yondo kwasi we nachua
nuka ikumbini yacha uka ikumbini wena chua kinge Mr. FM anena kindu chago vaivandu waipa yesa umela 2027 Richard Gisiyo ngaleko siama sago David Mukutho Erastus Gedi Atongo yasimu na matavye Kenya tuenda ndongo ti politician na Kalonzo ni Mutongo They ndilugeze Kalonzo ekisia na iseka nawe ti politician ni leader as a politicians are associated with dirty things, nonsense, insults and lies. Izinda twilo na nini ngale kwa siake si madhiko niwe amwengale kwa nisumena simba arati. Tuke kwa mundu unaitwa shida ya Mukamba ni kuwa hawajiamini John Kamende. Tutaraita is it not a paradox from DG by saying we should move away from the tribal politics, then in the next statement you talk of Kambas backing their kingpin? Look, we are lifting ourselves while in a bucket. Aye. Joseph Muzi Saa 5 TV Rasas MCA usu enagabodia mono na ndoma mwala mayaile mutunga Lazarus Gitoni we MCA woni wenu wabendwe ena ayabana zimatusi wasaguwe na jama geba azaguwe na jama endeleo chap wana ndimwe asonge ninya ngosonge kyukengi wazoma bundi wandika bundi zoma Junior I used to admire Honorable Mwangangi when he was an MP. He seemed to be an independent thinker to me, but now he is doing exactly what he castigated those days. Too bad he is not the same guy I admired. Aya, nisizalanda na asoma. Nuke rosa zimo, datika ziana. Okay, datika ile, nuke rosa zimo. Kuwambe yoko na yu. Kapito Bithi Erasa tabia jamaa usu wa Kenya iyo Kenya kwanza ita wau kinywandeke ondonge kana baisho round A ni mami hapana we hapana Steven Munyao ando ni makolle Ruto ende kushinda Ruto vo na kema sasa mugolende kuzinda beona bina FM wanena nesa piu DGF undese komesia na atongo ala ange nundu okaye kumbeni hai nachua na vaivando kemu vicha waipa 2027 okay Stella Mbithe Kalonzo aweke Wakamba pamoja kama Mutua Mudhama Ngilu etc because Wiper pekee yao hawawezi kumtetea kura mingi kazi hawawezi kumtetea kura mingi okay kazi yao ni domo na kujijenga wenyewe iji Mwangangi Maanzo na wengineo Maanzo monde wao ramonona ndweva igino no romeza nondo okaye kombene na zeze maweta mwana mwezi no member weku member wekombe Undu FM uchambo wa siasa timu chezo Anthony Kaunda Motuko Frederick Thenka that MCA is abana akandi kila ekaria serikali yekete hata nenyo kai kuandika matuzi bwana na murabize na amya tuandika hiyo motomani matonyo soma kiseveni this is a TV station and a radio station abezi nduziza aitwo vete zitu ethics ndo imetrezo nena ndi mwenda ndikokaye kombeni nondo wasoma zino ndogo haya asante munondo ma YouTube director mbea simu mwako na muno no toza simu ju tio toza simu tugelegeze mwaziata haya nenge simu yambe Hello Mutongoi Nene tenao Nenda na mgonga kuma kwa mumo Iko kwa Mutonga Kitui West. Kitui West karibu sana hapo Ombeni. Iko tiko kwa FC ya Olamwe ya na Kagukula Matoke. Wakidhumula kwa Mutonga. Asante karibu hata uone kana kule.
Kitu cha mbenye nenda kuragio Francis Mwangangi. Nono ni ngwegwa aine na agasi ai. Ndeto izio na muthama. Sio na ugo panini. Nyene kulia Mwangangi yo muthama no kwasi andu metongiane. Koko ga kwasi andu metongiane kambe kwitwa right. Na wisi ogongolile Mwangangi. No kukwegwa. Igene tukwegwa chama cha Wiper. Nige kiletie. Tukona ko ndeni wa isi ako pito. Tukona chama cha UNDA tendea kuyandike. Kona mbo mukulira wa chama cha Wiper. Ni makunje mwe makwede malenda members cha chama cha Wiper. Na kila kingi wisi ogongolile utafye mano singe mutongo yusinge wa chama cha UDA ni mwe. Jemetikile kamale. 2027 mundu loge dionga mira chama kite cha Wiper ndene wa ukamba. Ko bageda baki balwa chomo. Okay. Na yikingi ngwenda hii. We mina. Mwana ngudozio to mandie senator wake twi. Kiyo utwete wabundene wa utwete wandene kuwe kombe. Ninaye nake wingi tobanza go. Witu mandi ya deputy governor wa Kitui Kanani. Okay. Ona kwa katwete wana rotu mwani lakini tabia Mwangangi mwe. No we mina yo. Nambe mutongo witote bata na kena mutongo witote wae kasita muno inena kwa masako kama na mukamba no watumo. Nadi ya rotaveze Kalonzo amwezi. Leo ngamene sate tina wa kefa iko zio kane tina leto ngamete tina wa Kalonzo na sabiyo. Okay. Tukulia usu UDA mukulia. Mina. Tete kona ba mbeye kwekane gwandeto ba dai. Na kwekane gwan niwe tsona ba yekane gwangala ni tote kita kukonanga mapando macha macha Wiper. Timende tuizina zimanzi ya UDA manzi ya tete mukulia tekwe kachepa ya zibe na mwaji. Yono wedekela nesa kacha macha UDA tena ndeto. No kuzongea. Mando dinda nesai. Dabena kugesha bigingina ga kolyo mogolyo amaga. Temwade de nesabio. Asante nondo akotwa atia. Douglas tiwa UDA. Asagweto chama maendeleo chap. Simu ya Kelly, Madam Lois, naingia simu ya Kelly. Okay, that's good. Hello Mutongo hii. Hello. Ni nene tenao? Nene tena Michael Mwanzi amulatia. Michael Mwanzi amulatia. Umete ba? Jidula jini ongaro rungai. Karibu sana ya kuombeni. Numete mutomo. Eka kwa yetu kesia. Njuwa wajia hai. Yubo ujua Kalonzo wa nini wajamai. Ugamba dumia wajama. Na tuikwaro na idia gamba yonde. Na rakwata ni yonde yu. Ajoke juambe kwita akamba atongo ima akamba onde. Nino mera maimanene na atongo ima akamba. Anabuya nino nena na moyu. Ajoka kwanza kana yede kuyo na mwane na namo. Ina na nino nena na mwa ajoka kuyo awezani. Wambe wakamba. Ina wakuna wajoka yede atongo ima kuna mwane na namo. Asante. Alafu ni kana mino nena na moja mane kwena gura kana kwena gura jia ayata nyengeri. Sawa. Aya. Ete miengete. Aya, simu ya katatu Simu ya katatu Lois. Hello Mutongo hii. Hello Mutongo hii. Ni nena nao. Unana jama ngela mende. Karibu sana shambiko ya kuombe. Ndio kutai kuombe kuiti hata be. Kabisa na yale yuko kila wajuma kwenda ndani kwa Yehova. Ndio. Karibu yete woni. Ndio ni ambayo ndio ngeli tukatiji pa huu. Tiji ndagere. Atongo yosuo mbe. Nditunga mubea nundu be wa somba debate. Yes, thank you. Ndio kila kitu ndio ile kiokecha kura hii. Leo yu ndo wajete 1.6 million. Yes. Na wajije yuta wale wa revision ya ibande tayu. Tingi gambeza. Niwezi. Bato na zaida hii challenge kwa mwika mono.
no tikulia tongo imaitu twambie na dindi na langi omeru kitundu ya kombene tena aisukiwe muno withie ndita ma make sure irrigation ni bali ni kenda twenda tuyaza kula withie no temanyone na no mitu onge kuoneka yes kwa uni muvea muno twimo tiu chama ngelani ni muvea chama ningelani simu yakana mukite nesa elo mutongo hii nazemba muno bewa ilanga alizenda awe giro uzi director watu aloizie tuko tio nena na ngeba elo mutongo ni nena nao nena na Dominic ongela wazi ozu yuto kwiwe neza nena na Dominic Muinde umete ba ako wene karibu sana ekumbeni ete woni kulio ibe kwa jai nya jua kamba twana wani punja roho sebo tete yaje tu ai na kula hivi ndo 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 ambala bayo thank you kwa kwa ndio tete au mali no mane na kuyamba tweke kuibuthia haya asante uzune short to the point tweke kuibuthia twizimu ya gana yakatana tu haya nengeyo iba niwe netelewe huko na simu hizo hello mutongo tweke kuibuthia kako yedukesia wa yedukesia ikaotilwa mitoke wenza wabateke bo ziwa TV bwana kana radio sino mwe wazimu baitha mwe yaongi tuiza iwana ona ukatuka nena ba hello mutongo hello Rastas ni nena nao naitwa Emmanuel Mbua. Emmanuel karibu sana Kombeni. Nimetakizwi lakini umoja Nairobi. Atongo Yesu mateje muno na amepata muno. Atongo imwe yake ndio. Asante. Kombeni ona maundu na tatu umonde. Asante. Nienda ukulia mheshimiwa Wasu Douglas. Atuiye ni mundu wa Machaku. Nikiwote atikila kukwata na namba ya Mukamba. Na kwete Machaku acho tikia Machaku. Nika na Mukamba tunene wacho mwana tuwezi basa. Number 2. Kukwata na kuivata muno kambani. Na kama makati basa nundu wangwata no. Ule na wachomwe na kudibaza. Okay. Na Mukamba sia mutiolo kwete niwe waanzoka. Kura cha Mukamba toibu tene kuta nini. Nitonya kukweka impact kinene muno na ike influence no bingi na ikoka. Mutiolo nzoka wakwete akubeni ngai akwete chao na iwa atumeye kwa kwamba ya Israeli. Good. Kwa hiyo kama tunavinya na tudibaza. Asante. Indi atongo yitu manengere ya na maika tubaluche. Gaya. Ngomina. Yewe mina. Tuibanza tuidatene maundu maingi. Na tuandika siasa nini kwitha tuitone kana ni kwitha tuikwenda. Matumiro ningi imapike muna tumaciaicie. Yes. Indi mapo kumemesi kana pe andume baba maciaicie na ni makaumye zila nundu akila makweka. Good. Mwe ina maji na neka neza. Thank you. Asante. Lois nengea moja tuongele bonus au imwe peke yake. Imwe peke yake moja peke yake. Pe mondo bau atwende. Ebo. Haya, hello Mutombo, ni wene ya mwisho. Hello Mutombo. Ni nene tenao? Nene na Peter hii. Peter umetengale kwa ibawe? Eno wa Saika. Saika? Karibu sana ya Kombeni. Asante. Maoni makwa endo kutavyo munini wa ngabana wa Masako. Inoyongela wazi wa ini akwewe nesa. Anene na Kalonzo Musyoka. Na kito mushauri wao ndeto kwithia no komena na andu. Na kingi kana ndio babe ko ni adio babe moito ba ilelo moko na kivele kitu kwota. Kile tikeke tawa nya wo mama ngina oje wadi mogo na ekana na ndwa nundu akamba twina tweleke tokwata na ngukuli omeangi nundu makwenda makwenda ukwatia ni wakamba matonya kwikata kana mete ujiano ukwakamba kandu yes. Thank you Lois Rumi ni yabo. Wow, naindi
Nikotia zeze no mwazi ni fairness na munenga nateka 32 sia SMS pamwe na simu na sina hadela na kwata mwanyonge ne sawa nongeza ndi sioka nienda mbosi ya motomani ma mutandao wa X pe mundu kwitwa @josekaso say the problem with Cumberland, many leaders use SKM to gain their seats, e.g. Alfred Mutua, Mwengi, Kawaya, etc. Haya peongeva akwezela ba X dizeneke mabendo yetu itamami eta X mondo say please ask what DG what government of Machakos is doing to the victims who were affected by the recent demolitions at Mavoko. To the MCA, kindly do you background investigation. KK government has messed the country from border to Mama Boga. Naende wa Mudia at Ben the DJ. Kamba votes matters a lot. The problem we have is that not all registered voters vote, and if they vote, they end up betraying us. Second, not all Kambas are registered as voters. We should do a campaign to urge them to register as voters. Asante. Haya. Atongo imwewa mwakulu makuli wa mawoni maumwa kibadhukanganio na yu tukatume andatika itatu ila esa lakini makulu tima inge mono diji niwe ne wakola kula makulu kadhaa tuambie na kutegawa ya mheshimiwa nikenda tumine na FM. Over 3/4 ya alama andikite mitandaoni, alama kuniete, alama kuna kura, alama kuna simu sorry, nimeenda ona alama manena katika mtandao wa X, Twitter. I think netoenda katika tenembe na itaile to champion jucha tekwatane. Cha kele hospitali newa kwa mkasio momo hapia hospitali gwe modelu lakini wenda kuequipiwa ne both equipment personnel na drugs ko the county government we are working on that na tio suwe woka kwa hospitali yange mande kwa nangi mande yo renovate wa menda lakini all that is in the budget ngwe ando maitumemwe na umesi nikana tukale now peke nungwenda kwa langu yendi kwa ando alama tusikia hizi na alama tuedukiezi na ando oe muno ni maani ya sindu ila siya come out sindu ile kindu chambe issue other than ngwataneo ando nima siya kula sito tia neto million ando maituo nde alama ta ibande maka facilitate wa makosa ibande mamina kosa ibande mayede andikithira kuni kwa makula tembo na kula mbinge na peke ndo ngusiokelela ngumwe dinena national networking yenzo ondo ya andu maiweta na mai andika katika social media ya kana nituenda bwani wiper na tongo yarangi to reach out to as many Kenyans as possible lakini also tisio katika atane namo watongo yala meutika neo makwatane nembe meona mona mama yenda ngwataneo nondo kwenda ngwataneo ni kwenda osio kwenda osio ni kwendea ki ukambani mbe osio no kamba yende neza tapati ya Kenya ndina ya Kenya yende neza ko ningu ni tunga mobea monene kwa asia isia na education na alama matuma communication yoko isla mitandao ni asante sana. Thank you. Mheshimiwa Douglas. Okay, that was brief that DG we kaneza mwana kana tukasonga abe. Thank you bene ambao tungia kama maitumo byawe mwanya muno. Nondo wa kwitha me kilunguni kicha ipombea siasa. Na kwa kweli hizo indications yo kana kila chothe tende none na ba not in vain lakini mwende na kutwithukisia no getha no talungana abalata thio nae mwana nga no response yenyu bala mwe withite inai lakini ngete imutabia kila ndo no weta ndi respond no kwasio kendo kimwe nawe mundu mwasia kethane na moto wazu mengi betu na ne kama sabu na mieka kibela na mieka kibela kenda na ngembe wa MCA niki nimuzungie mwe kana masabu makwambo nje kibela kila ndo makwata binane ini cha MCA najuki tumina ndiye kwete cho na ndo mama si mananga kwa wingi kila kingi nasie
toka bai kumbeni nditha tugito tambai lakini nditha tugito kunengana mawoni kwa muna igwa ndigita etie kana ma MCA mu mandola moza ma wa kutambai kana kunene ambai nditha tinene ambai nditha tugito bate deliberate mawoni maitu ta atongo yualasa kwa kisione kitu no gesa ile at least not ananga no woni witu na nyino tawo woni wenyu na no do no taenda yana kutana ke siasa good cha mwiso ndimina ni wewa kuma kuyena ingi enende ingi alama kuna simu manena na moyo me very open ogera kintu twikuweta kege ithita mbai ni tukwatana na tikwatana nyomo ndo ni MCA na ngibela cha MCA kende muno titona aze ne thande no forefront then wa kwatania kamba lakini mutongo yutu ake yumiloge zaidi ketha ni ukamba witu akamana ala tongo yitangasi yetazia onoe wa Wiper no akwatie ziathi onongita yo nake no akwatie ziathi onongita yo na ino akwatie ziathi nondo siasa ne baitha permanent enemies and permanent friends kela edu kando ati katungia ni bandu mono ga sai there tia yange wa oyimwe I will say there ila kula tia sia 1.6 million tia ambayo okamba take ya kikaboni ko na balaba ngite kutwa yeda sie na impact nene than compared na tionga mete na dia zetonga mana bindi ya muongo ote ibake 11 otezi tonga matamba ite ithioka ibandu bange tumilela thank you very much ndisika na bayikulo ingena atialia titayebo ne wadi no azongea palawa ilozongea na nengi timu bea Bana FM titabe kulo na kulo enye bayi kulo na kulo na wa comment na ni notanu nondo undwambe pe na wona ni waka na patengu ekumbithikite undu thika yani ati Moses kona nayo Moses kona nayo mai ati nundu ni mata na pe mukunyumo wa Simone wa Asia uneni wo mundi ni soba na niwo na baigi ndukingi twika hai kumbinya na pe uthasio wa kunenga na mawoni na nyegela na Asia katika kunenga na mawoni no jua ewa ukenena na no ewa ati ingi maiweto ndozu itukita tolerance na katika pala pena democracy na mbaka baka tolerance edhani na woni na wena kibatho na woni wakwa tukarato manda kumbumisa yani umeani zone go bailiara nundu yani othasio la wena wena kono othasio la ni nakyo ni na wula twa mandie ngilile na kumikwezera mea wetu na ko nundu sio nanye na kwiye na neya kamba ndikano ni kumata byati no timanda ondo tekuona na mbelelo waziema usundu wa mbele na me ondo akele ethewa twasie ethwa nyene mutongo iwa uteti na ndiji mutongo iwa uteti ona kethewa nde ungathia ni wete tu wake atani ya ona kethewa nde kungathia ndakata tombwa yani twambeye kwa kwaziati ona kethewa ndi yani ndikathia mutongo yulonge mukamba undulondeka nikumupwa nene na atongo yo kamba ne kama yo kadhi ya motongo fulani mbona yani maikana to mupwa well ninewe kuziani sia kwa muthama mbona ndane kwata utongo wa mazaku mbona ndane kwata utongo wa ba ona pewe pinda nyine uzinengere atongo yo ndane pewe pinda DG petam amina wa uyumbe nitabetamu utaasa ku ibinda imbado aye mutongo na nenda kutebya nesa mundu etha mutongo nundu onoka mukuli ibinda yune wawake ya wanana nundu abata wakumatebya mutongo nanye nona mutongo ikilepinda amino twige mutongo nitha nisusu mutongo nanye kiuni jongo nena kana nepepata munene twende ouasia to akana outwasia kunenga atongo imaitu ndaiyela thiani na teima kulia pe munenyu mo Asia tililikane muno utongo yu wozetwe mbizela ikanisa actually reverend fulani nenda umutabye nesa kana ona Paulo ane kanisa ya alom balwani lwana amandike kulunguni cha 13 muso wa muhonza ana meye utongo ona ulawepo ngayetha wis ono wandiji no wis utongo mundu ndane wotongo na ngaini weye Samuel nesa buku na Samuel wambe amuyati Saulo kilungune Samuel wambe kilungu cha 10 muzwa amuyati Saulo etwika mutongo nikana akathinikia maundu ma enenthi alama kwa nombete na mutongo iwo ndane ngawo
yo na ndiji tukisema kuyo loko litu sibitali baba na bana bande data nundu andu azumena tena fulani na wala mutongo yonenge ona kume tune ni gozo nundu nake mose eji wate bukundi yako tongelo kwa mea okelunguja kumeni tano musoko minoma nduwani ila mwe kuketha andu mena mathina na ngogela zi andu mamateke na andu ama mamateke na tongo uzuni wa FM. Yes, thank you. DG nduka kwaku otwende na kumina twende na kubinga ono masaa metu moki to thara tunanatoka sienge ba muno miongo elesioka Mheshimiwa Kalonzo Musyoka mutongoi waku kuma 2013 etha ndio betia twelene lwa kiwaza geja siasa twakwete mbau mutongoi wa chama cha ODM Raila Odinga kwa ebinda yasa inishode nekana Kalonzo tweyumiti kukwata tongoi angimbau kwa ebinda yasa ikulyo ne kulyo akamba ingemethitwa mayikulia na kindu kinenetwe muno yulwa Mheshimiwa Raila Odinga akwate Mheshimiwa Kalonzo mbau aze Kalonzo tosha diji nukona paka habiko bandu atongwera Mheshimiwa Kalonzo ongamite namo makaungama nake ebinda su yiboyi kana andu asu kana atongwera Mheshimiwa Kalonzo ongamite namo bayeza kuungama nake neona kanka ngole nguya makaungama nake lakini siasa ine by and large siasa na interest lakini peke kama ngona na nesi where no yani nesi ile ni ona tagwo where kila kamba meutuma makala mayekulia kulia ni kuimbwa no ndo alliance kana the current relationship between the president na Azimio leader Raila Odinga kila ngwenda yando maitu ni not really too much from that relationship na no tusioko tukesilia tukwa overthink about it na tuyo ando no usio kwesili lakini nendo mea kibela kicha African Union Commission lazima propose wa government kwembwa me pamwe oyu no bembo deal kaneke pake mbo patio deal in deal ni kumaanisha kana no embo mutongo wa ODM peke ndo wa koloki leva ni kana mbo kwata kivela keo no mandambe na from there the same Raila the same everything kana no nimbe ninde boss advocate ngazi ai Raila no tona nimbe ati lo deal kazi now mandie zikivela ke na kwangara tondo ndo nani craft another coalition ahead of 2027 siasa ni kuyana interest Kenya ndienda kwesile sindu izu sindu mwaju na ile time gweta mutongo ina ile time ndizile nundu nezilunike nikanaze the atekeza ikalande ta chama kanata coalition niti kule makuli wazo ati mama ndia uncertain kanata manondo tokweka in case akembwa twinake kana tutenake that is it's near my point. Now lastly on the same nenda kukwea akava maitutembwe na mwekeo tukalia chances hai pe muzumbe wa America ulo alikile after FDR musumbi la waipo nikana tuambie the first and at the end of the First World War lakini agwe obviously na so the Roosevelt lakini monini wake atakoba Ali Truman muzumbi mismanage America where they am by the time at the next election ni mundu la ona walile kuungama where they under ungama ni hostility across America nondumbe andu ni divided andu kwena thina mwingi kwena maundu maingi mathuku maende so alati utongo ine not necessarily even Kenya Kwanza nitaile to manandu alati tongo ezi atima ti with ti neti mind about their welfare na their motan na toka upande wa Kenya Kwanza so far yes my last sentence so far ni below expectation ndo that is agriculture and involved lakini yoga wipanga no centralized we konosi ndo ila wale tokona to an extent we tayando fertilizer fake
we threaten the food security of our country. CC education, teachers are all over. This junior secondary education, the way it is in a mess. Look at even healthcare. Daktari tunaonyondo mana strike here for a long time. Look at taxation. Ondo ando maito mataxi to napaka tuika aimi omunenge to fake fertilizer. Ni muzi yoga mwambe yo. You know, wanga lembwe na itu ezimwika mwingi unonola aslas. Mundo no dia kazo mbika kamba wakakalika kambe kwezira loan witwika value yangale supe undupe kila wailete kweba. Those are some of the policies free and advice to the government. Please rethink this. No, it was in it na inucha na ito na the revolution in a country. Yeah. It has happened, people. It can happen. It can happen even in this country. Thank you. It can happen in this country, Mheshimiwa Douglas. If it can happen in this country, can it happen? Alama support it. Alama support it. Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa. No kona meza utonga kwa. Mesa kwa vipi ndeka abika. Ona mama mo support no support it. Tunena neza Mheshimiwa Kalonzo no support it ando. For example no support it Mheshimiwa Raila Odinga. Kwa vipi ndayasa. Dina la Rastas nenge tio batambe isiba u natasia no banguzi yo kidogo tasia kizungumkuti kila tena cho mundu Kalonzo is a favorable candidate. That is undisputable. Na kila mundu no wensiwa na kumwa kamba ito. Lakini ukoli langu lene probability ya kana andwa ange utu ya supported me against you including Raila Odinga baby ndazo magaso tuongea kwako. Na ma tuongea kwako together na chances ya nata. Na jake ile maga ma tuongea kwako na maga mwa kuthinga likwelenge. No siasa onungweta nekana. Yaani ni unpredictable. Na yangu support my deputy governor Pekendo Waiti. ICA ona sino ino mbingite kwa ya nenge watenda na onena. Nona keimani pena ngusanisio. Nimambie kwete kelele. Na wewe UFM azia kana kelele no wa bina ya motaika iga. Ila manazia kama mbaya. Mana manzia kana menda kukelanja wazia wa Mount Kenya region weze na kwa Musumbi na Amasio. Na wewe nima front kiongozi wo Kashagwa. Wethia ba ya kibila ne munini wa Musumbi wazia wake no amangana kana mundu yo nando na yema no kuthread magaza we are moving out of this coalition. Na ndo jo we FM azia by all doing all this menda mongelo stake yo ta ando maki imani wethia mongelangwa kila makwata no we kana deputy president yake ndo kilonga nganete ya chomono nile issue ya a shilling one man one shilling one vote we jonga nganete ya chomono na no wezi area yoneyo highly populated in a highly populated ka region ne kanini tikango by 1 shilling 1 vote maendeleo maingi view mathinga lekone iba mathinga lekone yakwo yani kauno asiasa muno ila ni mwamba ngoma uvuta kwake yani wambake mundu lo mukomete mundu kugoza zigithuma ewe ngalegola geze the water nalika watu wambe bonde na watu wambe bonde wetu wewe kwa gaza ba akuya no maine na maika ta maende na ebute okay ele Raila ndogela ba yake na ndugu yangu yana William Ruto Musumbi William Ruto nikana Raila wende babe miaka 3.5 years to the next election na 3.5 years to the next election kelosi ya izeni andomakwa Nyanza region andomakwa Western region mekwata cha kumaslikale neno ya muthani wo mundu na ende ndimina bubwene ndio kana minugilia nase kana ona ithita akamba tenda ndienda tithete na te hardliners tikalete ba yote taitie betwe na bayumwa na 2027 yitukite na teyotia siasa siebasa no tamba ikaloba ndiri kambori strategies onela Musumbi monene yitu mundu okelathia ambe kalende na Musumbi William Ruto onu kada Raila emekuweza ni Ruto no ni magwa na mathio kwa Museveni bate mundu ngiwise no ni ona atongo yona ma coast region maithi makomba na iso Musumbi omana na atongo ima western region me state house ya Bugoma makomanite na Musumbi na mayange wasi ya development yake sio juju muda no leteka mukayote thie ketha for example Musumbi William Ruto ugeta ku kamba na asia komela state house street lojela ye mutitwandi ni none Kalonzo none atongo yo ndema Wiper including magavana maitu yani leto opposition na government and as we on them ime kalende in one room na manya yange wana Musumbi onde kwamba ku front development then wake sio kitu ebena yeye ketha jende na ende ndimini abuna sekana tena binda yomo
na ibinda jio bo baige tuketethwa na siasa ni umundu umukoma mwezi una no muyamuka mwezi utulonge ndienda ku despise mono ze they are my headline ya kana ukutongo yuko kama but as at now holding other factors constant the challenge but with there is still room for improvement and there is still a chance for us to ambaye ya mukamba. Thank you Bwana FM twebo undu mwe nenda kutabia kana ne wari no ligana yakule ikule nilikana neza muno kwanza nenda usongeza ndio itatu na ndategetea tu nembeani undu mwe nenda kutabia kana kwa wingi ukasisia niwona osaingi omweshimiwa Kalonzo Musyoka na ondume kwa zie tito twika musumbi niki makanenga na bitumisyo ateo kwa olwane yekanisa yako lindo ate balwane wake wambeke lungu jambe uzwa mengolea thandatu nye yoba ngathukuma na miyo la mepothu uzunundu wambe na go omwe yakabanga ati mozumbe ni wozumukona ata twika we wode mozumbe uzunundu wambe undu akele ni pukulite ne bongo komine lento watabyange wayake ma nange waya UDA yu ukasisi mwa yu uthelile tinena sindu na kila kinene unena muno nikima na nakuye katika uteti peke nduketawa kuoneka tiketa visibility yo ukasisi kila kinanena wa muno kisindu inanenwa muno ni UDA nundu UDA na inaweza kuwa ni manegala maitho kwa nao aya na kima nundu kima na chokeazia tita ke utanywe ni undu utongo iwendete na sindu izo ni utabizia ba rastas katika uteti ni ikunawa nundu payundunge visibility mandawa visibility mandawa kwa kwazia tigwewa ngite ne yomia mundu imandawa kwa kwazia no ngite izo ni news na visibility mandawa nundu ni wo kwewa yu ando andiki mobo mazembete kumanda yoza kwanula we naro kwa UDA umie chao nola ba pa ni wentre maya mani ola we ilo yu sindu izo ni sio zituma na ende ila ukona twazi kima unachokikuzitie visibility whether ni choki unena wa muno bado kima kengelewe nge UDA na hizo strategy ni utabize bantu azimundu wa strategy takomete aya Mheshimiwa Ruto nikana muke Madaraka Day anaye na atongwe mwa atongwe mwana atongwe ukasisi andu alama na ibuma yota mwaki na alaza kuwe ano Mungu tabise ba na ethoni tukwenda Mheshimiwa Kalonzo twasi ne uende tenesa niti umone netwenda na uzuni utaongunenga ne wamana nitukwenda bala wathi kamona na atongo alasa kuwe maili ondeba alasa kuwe cha mweso yo andwala kana atongo yala Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ukwatite koko makamkwata koko nenda kuusungia pau ndio petuka nyendeto nenda kuusungia wewe na wiu black and white maika amkwata ni utabizia ba maika amkwata niki umundu muno ukwatiwe ni Kalonzo nu Mheshimiwa Raila Odinga ni tinga ni utabia nesa umundu erastas ba anini lo tabia Mheshimiwa Senator ba amuyati kwa ndaiya muiketele etinga limukwata kuko nundu thika mukwata ikathi EU ni sawa yale kuthi igetha iketha thiba ikaze ni tile kizazi kimwe ni utabizia ba yutili bambe namba ya keli ikathi EU na thitia ODM nienda ukutabia umunde teile ba netela no kona kiu ODM ikaungamia mundu wo mantho sumbi yukona itinga lekete EU na yekala tayati ya ODM yango tabia ndo kwete kwika ni strategy nikanaweza kwa Mheshimiwa Kalonzo yuketha ni bonetha ni yandu makwa makuati lakini unundu ndivo ndizi ni manenya ni manenya no tameolea lakini ugo yiketha ndo masapoti yiketha ndo support Mheshimiwa Kalonzo Musyoka nundu peke ndu DG ukuweta azia no kwithiwa itinga enenete na nendo kutabia uwati itinga muzumbe maneni mo ela manaitha zindo yugwa Douglas iweta ela manaitha zindo kwa Museveni manaitha zindo mayiguna wemo wembe asuna ndu bana kirete kukomania abantu kithekani ni utabia nesa ni maneni na kila kibo andu asumele ni mezi ubitha kadi sio baba kube na kithu ubele asikuoneka na kundu ao pebata
ugethia Kalonzo ethano kwenda kwisoma ntha kindu chochote ndaka iyo wikwati wake anduni azuru au ngameta muno ondo na wetie na ithimba kama hizo. Thank you. Ne muvya muno watu mendateka ina wetomia itatu lakini na asante ko atongwe magulo ni na mama ingi na tuweza ko mina omonde ko muimbirikile ni some mautumani mabobo pyo ondo mautumani maingi neka kuola neka ndato mina iti sawa sawa nenda kwambia na utumani wa mundu no etwa YouTube kwa mituki wa siasa sia Kenya si based on tribal inclination niye ni wakili student na kiucha mauvendoka angatwa kwa niko tini position ya presidency abolishiwe kana president limit your powers we ni law student Daniel Mutuku Jackson Mutunga niki akamba mataweta kula sia Coast Nairobi Thika Garissa Murang'a Kajiado Taita Mweta ila Makueni Masako Kitui tuena kura zaidi ya 3.5 kanai na ngoi akamba na endekeu tunake nene aba ula wita wa muthama ukamba ungendu wake twaminanie na kevyo haya Erastus Kedia Francis muno na yumwe ya next president Kalonzo atavye a Kenya avangete kumeka ata osa utongoi sorry na no kuosa utongoi a Kenya nimeumiss amatongo esi mulinge mosango Kalonzo na chance lakini aikane na stack caps maanisha rende sia Wiper amande and devices genuine Joseph Kimwele shida ya viongozi wa Wakamba ni kupinga Kalonzo tu sana MCA kutoka Machakos na hao hawataki hiyo kiti sijui kwa nini huwa wanakosea heshima hivyo Paul Mutunga kula milioni 1.6 ni ende no siete kibadukanio kinene muno nondo kula Ruto wasindie na sio seumi Wakamba wa mudhia andole ma mudhia kwa YouTube Joseph Kimwele na somo tumani waku na ende the street narrator Wiper is too odd but nothing new. Facebook kwa metoke niambia na mheshimiwa Paul Maluki MCA wa ward ya Kidhumula kwa Mutunga Asia Muthama akosawa a serious presidential candidate does not focus so much on his backyard. Kalonzo thinks can only become a president by the support of the Kambas alone. Never. Even Babu Owino is proven to be a very serious presidential candidate in future, same as Ndende Nyoro. Kalonzo must learn something from Honorable Ndende Nyoro. Mondo noitwa Charles Mulili tavya DG chama cha Wiper nitataviwe uya wacha nembele nitataviwe uya wacho nembili wa ndawa ke kaali ando FM today you are doing your work DG no haya atongoi Samson Musyoka atongoi amwe meki imani manaisi ngema yongelwe mbai ya Mukamba yetawa Gikuyu embu merwa kamba nondo twe athoni mo ni kana tukwatane na tuivanga uteti wa 2027 mautumani atatu oka vamwe Erastus zo moto kwatane na tuyekana na kibudia akamba ni tutonya usio twakamwana ka prestige na ende Steve Ngeneno wa mudhianga kwa Facebook Erastus mheshimiwa Douglas ni motongo imonini na ni uendete vasa unlike ndijiwe na uo mwingi mheshimiwa Douglas aendete vasa mukamba aisie anka ni kasamo kanini lakini kani ka makoti fulana na makoti anga ni jao anga zani anga la anza ni sawa mtaelewa Alex rasa zingezea atongo yasu FM ako sawa debate iko sawa kabisa ende Muthama aneni enesa yela wekie kwa support Kalonzo last election Kalonzo aende interview deputy president asante 2 minutes hapo DG ndio za kusema moja 1 minute 2 minutes nena na kamba kamera yake neva aya kamera neno 2 minutes kumina I think nendo kwa kamba membwe na hope na nezi uzumbe uketa
ngai embeba ikindu kitatoneka kingi ni ngwatanio katika sindu icio cionthe na mboya ni kindu ki maana atongoi maitu at least timgwe tio timgwe ready kukwatana kindu ki maana na andu me vamwe ni uthibaza lakini nongelobu oteina ngwatanio at least neo atongoi ala ingiaza kwa twi andu maitu mbe nondu maza kwani we na kitumi I think chicho kindu kila kinene na tukisia andu maitu kila meonena at least nimeenda tongo imakwatene na itwenda we tukisia naona sindu ilangu kulu sia development sia hospitali at least sindu isu mbingi itoneka andu maitu kuma mena ngwatane na chicho kindu ke maana. Thank you. Na ndio usuni munini wa gavana county ya Masako Mheshimiwa Mwangangi Francis Kilonzo aya ni muvya mheshimiwa mwanyongi wa bingu katweko katwende ikuombeni ya siasa. Mheshimiwa Douglas kamera yako ni medio tongo mubya nundu wa campus maitu mekala naitu masasu maingi betu makiwe yone chomo the na omisi ola mena naguo na ndetwela ndo na etha na ya mujene kana siasa sitha na dynamics bingi muno na tetene kwambe ya ku predict siasa ya one ondo iketha sile kwa u maybe no nitena ithite kwona nya kana onela wa wete kala ba debate ni tiona kana mbaya ya mukama yona hope na ete wategitwo bando kwa utele ku despair munosu na ende cha mweso ithita stongo ya sakwe na ithita ndora disia yona ndola meba yake sioni tisi ulu tonda kuthukuma na kwa pamwe nateka thenge ya serikali ni ya national government with the no mozumbe like bela ne wawe na resources ila bingi with the data jaribu at least kusie imwe sio kesioni kitu nondo miaka tisa kalagele binaodhika kazi ya siasa kuma kwa cha kwa hiyo tuka siasa kuma kwa cha mwaka wa mbele wa kele wa katatu wa kana wa katano ndio ndio kuiga kama igo kama mfano kaka itinga ubele wazindo zia dio zenge mnenga likwenge no tesi lo ba teka kuyo siendo ano maitu ubele ano makwata kile na ende nenge ndiye ndo bikabugu na ndia zienda shukuru muno na muno kwa ndo makwa massive ile award mwithito mwine support na muka watea na unaweza uko ikale kumbini nondo wake bila kila mwana ngira ndai kila mwana na kuoneka kwa hiyo ndai no ngwate yobubu na maondo maingi na manene ni moge tena menzani. Thank you. No zio nondo recognize kana kaya dimo gwethabo asante uzine mzee wa wadi ya massive ya county ya Masako kwa sub county ya Mara Mheshimiwa Douglas Musyoka tuika ende ya ingi mwana wa bingoka mwana wa bingoka ngoka FM tumine niambie obu atumia kamera eno yes niambie obu Rastas na ati maitu education kana twina mubeano ndo akutha mutu ati ona yuma saa maendie na ni wona ni wakana ekumbe ni mwaka ondo itwaka na nyi UFM juma luka ni na mesa kwa kuwekotini na kabasania kuniende nesa na njaza kana indi ngaya bingwa manonge bado tuketho bae kumbe ndo twithwa na ni na mubeana ni na moyo mwingi kwanza ni la kuwe moyo utende nundu nine na ina manaka na mithenezu ni thitu ndekumele kumbeni kumbe alama utawa na maoni mako nenenga na ikwa ndetha ama imenda muno na ni mubea na mono ndekuka nina mutabia kana ndo saingine ni kwa tanao ta mundu ko ngelea wi lakini ningu matha ondu ta tha wana mutongo yunge bandu kana ona nao methele kana tatu ngaumela na njuma luka nenda otabia kamba otobiki ya umonde oila twanena na thi laisi o kwa ndaiya tingilile na miongwele na ina na pe undumwe ndeze kana andu ni mesi thila mheshimiwa Ruto wabangie no kwenda usumbe pe ndumwe kwenda kuota bioteze ke wanandu we mina nienda kuota bia kwanza kwa bangiwe kiboyo chaenda mambisho kila chuma muzi kwa kama yasugoi ona ateku nienda omutabia ethani tikwenda otongo itha itikwenda otongo yi na mheshimiwa Kalonzo Musyoka tia itatongosia kwanza we levels nzio indi mbaitu itha itikwenda otongo nitaile kwitungea ni atima tisile ndo tio manda otongo nundu undu tiendete yu ti serious na kumanda otongo iwosumbe na nyembo ile yakwa nene ni
akamba tikanenga nonda ya tikakwatiania abantu bamwe na timanthia atongo yala tuipo tuimanthia akamba ala maitumena mathina meke pathukani tima manthia undu mekweko na juma lokapio nengwenda akamba maitumetho na wikwati patengui undu nyane mu Kenya wagu Kenya na binie muno isindu bingi muno na binie muno isindu bingi muno ikilando no mea mometho na wikwati ugo na binie pio na weno ngai ukutethia Kenya. Thank you. Na nyene mekwati ciozeo ngai amwathime. Thank you Zuni Fred Mbetha Habona FM mutaalamu itwa maundu make uteti na ende muveani utonga muve mwanya kwitha watambanya na itu kumena twambie nginya vautu avika masaili na ndatika nusu twitha tunengeta masaili ndi saingire netwongala wa ndatika tsiani cengi va muno that ne muve muno kwou musiaisia twithiane wachu maukite kumbeni ya siasa twekiwa yende vakatika tetio weze vilingi wa mauvo tuende na kukomba ni sekela kiende lembetani yutu okamba na Kenya nzima nyenetu Erastus Kithuku Nzomo ndituongea muvea ala onthe maile kumbea siasa tuambie na mwandiki twa mauvo kuma kaunti ni Lovi Benjamin Mwaka ndeni wa livoti ya kumbea siasa tuyoka studio tuna mukuni wa visa Olandi Joseph Kawinzi director ni Madam Lois Mudhama na indi ngalekone swingi maitethia na Joseph Kitheka aikitheka na live stream yonde sawa ve ungiwe tawa wini ndonge aikitheka na maundu mesa sawa na indi radio ni ndiso monde tu na Lois ndina kwate sieto ya ola tu na radio ni muthenyane wa omonde na indi ne muvea muno twithiane eswingi kwa oyu tiwanesa ni kwendea ivinda ya kwaila.